Se forma tango fie o le susunga ia Elijah mai le au fai pese ale alofa tu no ai America Samoa. Ma le pese fa mai e ui lava ina o pala pala. E ui lava ina o whaatau waa, e ui lava ina o ngasala. E le ave e se ai le tūlanga wa una fausia i le whaatusa o le tua. Tu se kene se fa mai na fai e ia le langi ma le lano langi ma mea uma o lo o iai. O le asolo nono. Ona ia faia leo le tangata e lona whaatusa. No winga pe la lau tātou te vai, pe la lau tātou te valea, le ini o tātou whailonga o pangoka, o ngā oi, o whao mea, o halawa tu ai ngā upu matala o le nei soifua. E le mawhai o na ave e sea, le whaavai papa o oe mau, na fausia mai le palapala. O le lefua o pale li i o fuafanga lo tātou mataisili langi. Ia i le whasaunga o au male atu folasa. Wala u whaafokamaua, he lunga o peau nganu le ea o le tau au na le nei a siata. Ma le tātou porkalame, o le Tautai A'e whaiva o le tātou watu no, kauka ia. Ia lofa male aga le lei o le tātou mataisili le langi. E le manatu kusauru vaa na tiu, tau mai le vaa na tau, a o maulango le vaa na whaua folau. Sa tātou talo i siutila mauru la. A le o tātou o vatuli ma whaata whata o whewha. O tala noi fonga whala. Ia wala usira mio Samoa, ma lau mai moanga i pio le tala li laulala. Ia o tau whai atu fo ili tātou proklame, se e vatu se o to o tonga. O le nei aso ma mea na titu puai. O le usu ma tasi biru te ileni li tu lai fitu le afiafi a matou i Amerika. Pei o na whai atu teimi ua whano o le a matou ti Amerika, e wha a wau lava i teimi maaso wha Amerika, e na o na whasuisu ia i lavo le teimi. Ia e tu maualo na wha vai e o vatu li tātou proklame. Ia o le taimire nei Samoa o te lo o te alelua a sorry New Zealand o te alelua le auli wa nga waki ala o New Zealand le a Samoa o te ale tonu o le mafu anga na mafu ai tau tu le itua e tau fiso tai ma taimi o tatou fa misinonga ma keiso lo tau wa mele nei taimi ma e fie fa ilo atu le o ta oto le tatou latest la o malo lo fa misinonga just about 10 minutes ago. Ia le foi la uta oto ile tatou update, the latest update. A wala te to ya lu se mea. A fai fo na wata lo malo longa manga valoa. Le mo wona waso ako ke play minga matou. Le la wata oto fo I lungo le tatou lo lau. Ile nei foi vai nga o le fiafi le latest ia what's happening sa o ngang wa si o nga matou what happened. Ia mele o le watupu ma o le ale isi what's next. Ia i toi fa o wina le so tai au ai o te fia ta patu li le tam so wa fene ia se fa ta lo fa fe o le tara le lei ia lu mai lo au nga e ma fuanga o fa ka fa se mo foi o mai sa o ni male atu fa ta lo fa pe le nga o le o tatu le taimi o tali nga te talo o le o tatu le vai taimi o tali o ana pongi io tu langa foi sa tatu fa no manu ile tua ele aia se fa fe ngai nga ngau sa ili le fa maongi o le tua e le o la ngona me le nei taimi ma fo isa e maka o kia fo ile news le la vatu le taimi le nei ma fa so longa fo le tato proclame o yo le ia fa talo fa nai fio yo le tala le ai mai se o to wi lunga o le tato proclame ia ile dei vainga o le afia ma to America a o le audi o te fia e fa ilo atu ia o le ono fo Yesua ma wololo ile ma to au va o le va se to o le sunga le le ataua Godfather. Ia mai se foi o le sunga le li loia, sauni se leni, ia o le fo mai o le tulafono, ia po o le whaamatua I tumu o le puipuinga o le tulafono, ma le saunga le mua tatou I tūlanga I awainga I sopolo vai fafo, maana o le tulafono e lima te nai folaunga, o te fia, ia e whaatalofa, e sia mato au wa au le lei Godfather, ia maa lor soifo manuia, ma se fo sunga le li loia, ia sauni se leni, ia se fo mo. Hey, malo se fua asiata. E kai o kako po kalabe, I ngawa e umaga e whakira I fo ima e whakurima manu le kuhu, ia whakaro whak, le ao limo ia, whakaro whak, sunga fo se lingi o leo wha mako whakais, ia, malo se fu mo marangi ma,
Ya. Mana yo lo sei talo fa sunga le loi. Uf. Ya, talo fa siata fa pe ale songa le ya tawa. Ya. Talo fa fo I songa fa fianga inga malo le tunu. So se tafa le kelope. Pafta le yo le fa wa ma fo nei la tatou te pafsanga ia I lumono. Le o toa fa le onu. Awa fo ile nei fo I pokalan me le tauta ya. Alo, o vai aku le manga yo lo sei. Sei, o le ngā nuenga nā e bisi whaeri e. I, Wawai wale se au ngā. Langa o ngā, ronga o ngā. O le anu e whai mai kako sei. e le mau tele fio sofi le ta vale ai te mo e mai e fa sau sau. Wait, fatali. Ai aru tau mai pe o la ka ko next door en ka mai. Next door. O te fatu le unga le pi fa ata aru a mai me to tino I. Sau ma short ai va ai la ia. Ya le ka ko ko ri ave le. Mo le tolo fa anga le matou so. Tolo le sunga tu sa mau ya tu vasa Elvis Molly. Ya mau te fa tu la va e sau e su mai pe maliu mai mau tio mai. Tasi al tala le tamaloa o Lumo TV. O ia o Lumo TV. Wa se la vai a kui vasa ngi kai mi malo si sang. Ma lo si ai e me lo ke lo la look for. O le malanga le Las Vegas. Wale ai foi se mea na va veta u e malanga I Las Vegas. Wa toe ola. Ola ko muselo ko. Io e wa toe ola tino mano. Ia ai o le mea o te alofa ia. E le o mo fai na to tasi Las Vegas. Ya talo fatu le ia mana malu se tatou watu no ma lo le pale ma lo le soifu mo ya o lo mo wir fai nga malanga. Wa ka masangi ri le kawuri. Ko kiki lava. Ese mari foi de vela e furu. Ao po maru, ao eu kwa vela so. O me trave vela during the day. So le ai maru rola fifi. Maru. E maru ri. Io. Ya. Ko Maria le ka u finga u pe me o le. Adjusting o le kingo. Marcalo male ave marcao. Ya mana ia o le to te sira mai lava. Ele asi so ma to fa pe o vai mo tau su ia tu fo ringa. O le alu pe o matua mu I le la. Ia ono no fo io e tau kava le polo ma tu langa fa pena au so longa le me uma moli fo fa malo me fa te tele le tatou office nei royalty income tax service incorporated maximum tax refund guaranteed le fionga tama te pule ia queenie tipene lo batia ia ma le tatou office ma malu I nei VICTORVILLE ma le office I Zen Bernardino ia moli fa malo mo le tatou office au le lei ta penaina ma le matagofia I so o se aso. Te savali mai e whaawhiloa I o ele mea o le sushi ese. Kele ka mafa mo le ingo ya o kari malo la fo no fsenge male. Male fifia fo fa ma ko fa kasi mai malako. Na pa fa kele ya ya Queenie. Queenie. Yo ai bala so po vasa la le o la motia. Ya, o le fisi dia po la tonu ngan wengan supu. Ya, haftai fo il fanau ya tilo mai. Ya, mai se fo o to fine sami ma kenese. Ya, mai to tele fo ila tolo fia e tulanga I tautua le tatou ofisa. La matau atu na oni nei vainga I la loi LA. This was from yesterday and today. Inai vainga lang ole mo te America. Ya o fa fonga mai fo ile tatou producer New Zealand. So nga misa fa tai fo ile. Ya. O nei vainga ia o le atu fo la versunga ya misa I lunga nei vainga mo LA. Pe on ofatu la sana fi o lo maru pupu ia vainga o mato yai. O le mau te VICTORVILLE California lava. Ya utou sisi la tunga. O le tūlanga lea o le o yei whaasi I lima ua malosi le enforcement a Amerika. Ia marvaenga le ICE, le immigrations la tau ulo le immigrations le la tau wang. Ona o le la tau te e atu tūlanga fo ilele o le illegal immigrants a Mexico I te tonu o California. Ai o le whawhinga tā o le mata upu. E atangia mai, o lo o whaife te inga a le sunga de Prestenia Donald Trump. Ma le o le alta unga o le tangata de Kovana o California. E fete na I manatu malangona o ma o le ati fefeule o le mata upu lea. Ma e pe ia tangia mai e lango ina
ma tu fi ata tanu ya California ya la ele to na ma la ino to tel ole skekir ngai it's a Democrat state ia ai mana tua ole Republican le tu la il temi nei ia ole no ngala ia o Donald Trump ina ia enforce tu langa fu iona policies ia le tu langa o le tele o Mexico sava vali mai le pora o le mau tele ile skeke e matua la lata ai le pora fu ile o Mexico si o tonga na ia na fu ile au so nei tulo e fa ali nei la fingal by the way o lo mat pu ia matou na ia matou ainga ma pelenga o lo tau pu pore mai dai fa sima ma mere mau te ia a la lo tonu la vai LA Los Angeles ile tau langa o ina le tele mai ai le sunu na ta vale pa fale ia maleano no yo le uva ia tunga wa mai tonu le enforcement foi le tulanga ile medikeri mani so va fa penasa uni so vingalo ia ole e fight out for news in America. Lenga authorize Donald Trump le fix allow US Marines increase the number of the National Guard troops to 4,000. Ngai mafai so songi le local enforcement. So the interesting thing in the America kusai fa malako kula fongo male operating ole ku. Yes, they have a president. But mankofole skekeng California. It's a sanctuary, one of the sanctuary states. Ko kele ila ko o afie ko langa ka immigrations market pa malanga Kongo America. O I de la ko lafkanga. And that's why there's always a conflict between the federal Malay state when it comes to immigration issues. Olelo ke vai ku le you know in New Zealand ke existe for you. Levan my California Attorney General Rob Ponta announced on June the 9th that the state is suing Donald Trump administration over the deployment of National Guard troops in Los Angeles. The lawsuit argues that the federal government's action were unauthorized and violated the rights of protesters. O ile kira ngafike ngai le power or the executive, or the power peaceking male right o kangaka ilalo constitution. And that's America. So interesting ye paka ko ba ye compela ye ka ko you know I masela Samoa. A protest ngaka Samoa fa mai you know melo le peaceful protest. That is not a protest. Because ele mafenga ko su pese lo kulu mo ka ye fa mo sil. And all of the sudden mo su ye la ko fa no. So in Eira, although we do not endorse violence, but if we cast our mindset in the 6th of Jan 2020, ele mas se sengola protest no kupu ngai California, malemela no kupu Washington, you know the transition to the term the first term of Donald Trump, male South Kongo ale Biden. So interesting year on ngai ya America. They uphold a lot of rights. You know, your right to kangaka and individual rights or human rights. If I kaua ke America, your right to kangaka, the right to bear arms, and also the freedom, you know, to express themselves freely. Le kele media organizations in America, some of them support Republican, some do not, including some meloke imitating the leo mafoling or Donald Trump. But do we see those media organizations being dragged to the court? Nah, not necessarily, because the constitutions are America. Yeah. And that's why this country is a you know so it will be interesting to see the you know going forward. For fair you protest in LA. Kusai for malmero family le lo yasidi California. Dela ko avel plus king ilong you know violate your rights kanaka ye ekike le tawa so vingalo tatou saro pe gale mo kulare ko ke no kulare la kunge mele ko mo mele ale fa ko solo fo isi ye ke le fo Samoa Long Beach manisio ele ke si va ka ko isi so le ngai vai fu o vo ye ka ko ai mangfa ai ko ngale fa penge ko la ko solo fo inisio o ai kele ia o fai kaila ile a fe pero sa o ia sa o ngore o mari o le mele o le o fa ka o ingo o ia ka o wa e se kula fongo ma kua ai le se kula fongo la ko fanga o nge a spos kasinga va ngale fa ka o ingo le i so ke ngai ai o lo fa ka o le fanga sa o le mari e se albe mo al pes ke nge se me mo al ko ba
Ia, lena, e vete na ia fina ngalo malangona. Ia, e fina umai fo tanga te lo na malo na anga ia lo tulafono. Ia mara tofo yo o tunu nei. E kusa ma Australia. O tunu e fai nga malo fa skeke. Ia fai foi leo ma fai nga malo tu fa te federal i leo au te tele. E pela o kamanga la koki o fa marukel o la au ma fala le na. Ia te le la aileno atia. Ia le fina ngalo la fo ia o te i lava io skeke kasi ma la tu fai nga stete. Well, le koki the issue le one of the concern of alongo you know le news in America ile le authorizing all marines. Mangoing America it's already set le la system. The marines it's normally for a le force le outside force le afangi e kama fai attack in America. So in other words, all the marines e killing a sent overseas attack ia forces e kama fai attack mai kongo America. E le vaila a isi kanga ka fo America especially ainge le skekengi. O leo wa kanga Donald Trump au mai kanga ka e pui le file mo America I fafo. Attack ia kanga ka e kongo America. So this is, you know, it's interesting if I leonga America police, and then you have the National Guard. Ola konga responsible issues kongwa ya loko fale America when it comes to protecting American citizens. But when it comes to protecting American citizens from the harm caused by overseas threats, ola Marines, malimilekeli America. You know, ola olmenga America is very smart. Because olmenga lea lainga base lako military their military in different part of the world. E kama fai contain the threats ngai o awangi laka mai. And in fact, that is how America try and influence ya kung ula yo. We want to bring our troops basing up in order for us to assist you, and at the same time achieve the purpose of America. Contain the threats only laka mai I America. And that's very strategic. Alo faftai ia o nai update na me lo tupu ava pe la fo ile le tau fa tu tu ye na man tu wo ngai lo ava yo fa fo mai ta tu mai na LA me se fo ta tu wo pa anga e ye le te mi ta tu te malanga tuai o le fa unga not this weekend but the next weekend man tu fa ta tu fa moi moi ia malanga tu fo le ta tu Blue Wave TV in la lo I LA ia ile no fo ngai uma ona fa ai lo tu fo ila ia le but so far lo sanga le mo matou io mo tatou ni usila ava tu fatu sanga le no tu ngafi tu so LA le tupu mai me io tai taulanga au kilan ai tu so le mo te toko ropo ro tu ro io tu so le mo le mamau na le mo te ai so le se okay me uma pa te talo fo la ngol me la tupu le lo la fa sa we io a fa mo fo ina ai nga sa mo tanga sa mo le lo I California ia tatia lo fia faitala no fo pe lo fa e wala ngare no wa tu desi video na fiol tama palangi na te fa fatau ai foi me fo ma tuata ei a toti o ta vale al mele le ngai fa ngala o Mexico e le ngata o le iliko le lato I tonu o California ai ua mo on benga o kalepe o ka vale kalepe fare susungu kulo ai ave me totino kusa wa mama man protest ai sao man ngo yele ia o sa sita malo palangi ia won mai langa video fa ka mbilo le video ia o I ato sai tono la tuta vale wa ave uma ia tulang pena ai faftai yes to tele la dole mai tai manel to uniform faftai tele le tuta ia style io ia tamai tai pule ia hana male ia na matou ia pio le lua le Eveni mal tatou tuta ia style tatou yuta ia o le batu tatou of tino matulanga o mai so se lanu ss tatou felo ia se singa fua tatou wor malolonga ala tatou wor malolonga foi mai loa ka ko anu o mungu ala tatou tranoa I le latest update le o tau mai na tatou officer tu langar mo mori e makaukia tatou wor malolonga SMI.
malu le hatu o lo feafioa I au kilani li usila e tausa I lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse market town I le malai vale. Le Eveni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Le Quickfreight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wā le lafoina o la container po o so se whaamuhori e wā inga I Samoa. Whafasauta iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight au nanga vave to e whaamaria lotu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Jimmy wati lea ua tolu sifuru mara 5 minutu te inili July fitu I America nei. Te tununga ua te ale afa o le lua. I New Zealand te ale afa o le tolu I Samoa. Ya o te lopo o te ale afa o le sifuru lua po sumatasi au sitalia. Toi whatalo fatu pe afa pe le fito a ki mai lau telefoni, TV, laptop, computer, le level devices o le e whaongai na le ritaimi, mato whatalo fatu. Ia mresunga ia le ataua mresunga ile loia ia sauni. Ole ata to wolo. Ile oto tonga mai ile fale fa masino le nei fiafi. Amata mai lava ile tai au ina ua toi faa wau mai le mori mau. Ale tamaitai ia Marie Tusi. E pei ona iai le case tele o lo faa ngā solo ilona vai solo na tolu. A o lea le itaitai o nau I se afa. O mori mau. Ja, o le latest update, le na tu ina mai le tatou, so upu whaatua ina I tonu o le whale whaamsini. Le atau masauni, whaatu mauina pea, le tali ma le ioia le tamaita I o Marie, mai le update ana po, le uatili mau sali ma ta mau, ai la ona vaenga ma ale o le ne yaso, la oto atu. Ya ona lafo fo I lea o le faʻasoa ma tūlanga I le mato au vanei. Toi fasili lava ia le whamsino. Le loia, sorry, whamsino ia Marie I kolosi e whai. Fasili lava ia Marie. O ai tonu na tusia. O ai le leo na tusia lau mori mau. Ai sau le tali Marie.
o le leo leo e lia ma le isi leo leo. Update lea mai le malolonga le auli. Toi fisiri le loia. No whawhewhe oe e leo leo ina ua suila o mori mau. Jali Marie i oe. O na saula i o le vaenga. Ua i oe o malava e Marie. O le isi la vaenga ta uan tatu whaatalitali lana. O le sa report ia nisi ana nafi. O le sotanga Marie mafipule ai. Tu lou le fionga le whipule. O le fo ila ua matua whaate ia le lo ia po le prosecutor leo leo. Ina ua tautino le tamaita ia Marie. E le ai ma se mea na tupu ilo la vaha ma whipule ai. Ai o le wha matalanga na fausia ina lava e leo leo. Ai wha saingi inga ia. Ua arua wa ifo le mori mau o Marie. O le isi vaenga le ua manu mai ilunga le mori mau o Marie. To e wha matala sa o lava e Marie le taimi na tupu ai le wha lave le vave ao le. O le piki apu e langu siliva. Sa la iai ma Samuelu le taimi lea. O le isi vaenga i oe Marie o la fewa inga e yeide pasika la ki fewa iai. Ma le vaenga la le fu ua manu mai ei lunga. Ua whailoa mai e le tamaita ia Marie. O longa anko le sunga i le li i leo leo si nia le sa tangata valeina i fasto uta. I leo so whainga fu i le sofa i a peni a mina ma mea. Mai whapea mai whamtalanga Marie i le kolosia na le la. O sionga anko lea sa fautua ina tele na ia. Ina ia tautala i le mea monu. Ia ua whailangi le longa ngai kuki silfia. Ai lono winga ua matua te lea i masea vanoa. Ua whaia i mamanga alor keisle. Ua te lea i loa mare mga vai ua kafe solo. Le tio ale ngi keisol se ingo lea. Ai ole vaenga le na o se vaenga. Toi te tau le fisilia de keisi. E te wha maoni lava ma e tau tino. Na wha fefe o e leo leo ina ia sui pressure. E wha maalosia o e leo leo. Ina ia sui lau mori mau. Toi tali Marie. Ioe. E sao le le. Now, a yeila interesting part. Towards the end o le fiafile nei. Ai ua wha te ia le tamaita i prosecutor. A leo leo. Po le loia o lo tu fo i mo leo leo. Ma le tamaita i o Marie. Ina ua toe tautino e Marie. Nisi vaenga o ngaonga. Na whaia e leo leo ia te ia. A o iai o ia i lalo o le vaenga leo leo. O le tala mau tutu mai al tatou mori mau. Marso upu. Na breakdown le tamaita i loia. Tangi. Loia o lo tu mo leo leo po le prosecutor leo leo. E pei wa fate ia lo na loto. I le confession le o toi whai atu. Ma mea na whaia ia Marie. E leo leo. A o le i whaia le tatou proklame. O la fo ua toi fono whaatasi le whaamasino. Ma leo leo. Including cases. Vaenga te te ma le vaenga tangi. Ma se i toi soa le pule. I le wha wawina. Ona nofo pea o Marie. Mana tua mai le po na po. E esere no fuanga na ave na fio lava le whaamasino cases prosecutor lo ele na fio lava mamomoli Marie ile no fuanga. We're not gonna whailoa. But ole wa ya matou. Sa moe ele teine ana po ilano le vava inga se tasi o tangata wa ave i ele whaatua tuanga whaamasinonga ese mai leo leo. Mana tua mai. O lea ua ora e kalasa le separations o le teine lea mai leo leo. Ono le watangia mai, ma faa mausali mai, o lo pulesa ma faa fefe leo leo, ina ia mimilo, ma faa taunu. O le mori maulo na lua, le wata ue Marie lungole, ili forasanga le neias, o uman mori mau Marie. Ai na ia tauina, ole mori mau le la vea mai ai, faa pea na faya tu lou le fionga ia fipulea, ina faya fipulea ini winga mahatanga, ia te ia tu langa fu ilele o ni vaenga le whaatanga ina i le vāo tama mariteine. Fa mai le saunoanga Marie e le ai se mea na tupu ai na ona vatu lava i leo leo o le whaamatalanga whasangi e loa ngaia. Nera e sa wai whaamakalanga. Lono winga o whaamakalanga ia leo leo le li poki mai resi au vaenga. We're not gonna go there. Not gonna waste our time. Ai lono winga o lea la ua mau sali i. O le kaula le wadi ia pe ia tangia mai sauni ma le ia tau o le talan fuloa.
Kusa ua makua I take advantage lava leo ia na vaia si tu low si nei alu toto waka ke vea ela kiki kami 5 years ago. Le nei tama I tintiti. Ua makua take advantage ai lava leo ele ngata le whainga walanga le ai sau noa marina whai winga whapena ia te ia e leo. Ano winga o whai winga makanga ia Marie. Ai ka ngofi ko e kare kusi pole maua Marie. Ai whate tau o winga makanga o whai e pulea ia Marie. Ma le lato mafau e le maua. Ia le o ripoti mai wa kukulu ai male lo ia rono winga o whaate ia tamaita ia le nafu tu lo. O whaake ia I new evidence ia wa mai lunga ta ofi lo al whamsino nei. Ai se toi fai se marutanga male marupuipui a leanga o le upule au mai muri. E ono la matia o le popolenga leo cases. E ono la matia le soifua le mori mau. Ona o le ua kau kingo le mori mau. Le anoa I o mea leo na whai aia. Ama iso rufi nga. O le memo mo lava o le kele o le information flow leo sa o la kako kamfai e breakdown ma kamfai kalongoinga ina ia mama pole ko ia masiko le information leo sa o ia kako ni kai e ka o e ka o mele o ka vali leo fa mo ko e ngange e marine langor ka vali le langor pasika ya meselo nga yo inga le pole nga yai ole mele o ke mo ngo ka wo fo ise wo kangile no ia ma wo papi ia e ka waru lo ma fau wala kangile lo ia o lo ma fau pa foi o io se kama ka ile foi leo me ia e winga fa kama ka ile wo ku kunu ngai ma kangile lo ia pa ka fe ka lo fai a mo ripa fa pela o ia o san tamatini yes po so oso o leo pe fa le mai wa o le lo ia ke longa ia kama ka lo ia leo ai wa ai pa fa ka ko winga ni kuskusinga leo a le fa ke I ni me sitting fa valvalea mo fa se kama ka pe nga le ka wa ka kula wai fu le fu le breakdown o le lo ia le pe se yo vanga mo mo lo ke fia ba ko wa le va ko ke le me ka nga ye mo ka ko ka ngoi vai le breakdown o le tamaita ilo ia prosecutor leo na talo sanga ai mo se 5 minuti but I think the judge order 1 hour say go re wa emotional le tamaita wa hard to handle the confession wa sawa I mamea ele o kusia mai ko kongo ngili poki soon e sau fafo meia ole la soa se tsa be fo ile ya tau o lo ke ngofo mo mafau it's not a small issue le melo o ile case ni I don't think I don't think nga kukulu pe nga breakdown ni le afionga yana ina fo o nga fa pe on melesa ngo mai le ya tau le nafo was set up by police because as a prosecutor and even defense lawyers you will go through all your evidence and you go through your witnesses kalangoa makoe siaki mo le mau and reconfirm and confirm Mankua foi la lenga kumonga ngasi. E yai leo lenga responsible le coercion sia Marie. Longa wingo le fai interview nge le ngafo ale prosecutor ma Marie. Ale presence leo. Fosi le presence leo ia Marie. Ngai mafainga kali fisili le because you prepare your witness before you bring them to court. Alela wo mai kong le court. We say this yesterday. Pako afuli yale Marie inga uwasa fai iko kongo le court, where the presence of the judge and her lawyers, and the prosecutor and the defense lawyers, provide that space. Uafuli yelo mafofau, even though we're living a coach elvaenga lea, mako hers, mafosi leo, ia faile menenga kang fide leo kusi. Ole mea kong wala nga lo breakdown na ia kia. That's how I read it, because ang vapeangi Olenga fai Marie kala ye luma ole ngafo. Ole prosecutor coming la will prepare the case. The prosecutor will probably like no. It is a case.
e fa fea langa ko fai mai o fa makalanga kuskusia ia a le ua makalanga ngi Marie kamile prepare ile case ale ese calamari. They set up the prosecutor, and that's how corrupt o le case ngi ile makanga luanga leo se ia va e dunga because we like ya kia okay mga o ia malama lei ia kanga kole kungu the damage o lo fai leo and what the law says in terms of what they have done to ile kungu man makanga luanga leo famola misa se va e lunga le Crimes Act, because these police and what they did, they are accountable and responsible. Charge them. Ile kasi ko le Crimes Act, corruption and bribery of law enforcement officer. Sau le pui kasi a law enforcement officer is liable to imprisonment for a term not exceeding 7 years. In other words, up to 7 years. Who corruptly accept or obtains or agree or offers to accept or attempt to obtain any bribe for himself or herself or any other person in respect of any act done or omitted to be done or omitted by him or her in his official capacity. Or if who is corrupting law enforcement officer? Who is corrupting the police? Because of our bill, and you go with the intention to corrupt. With the corrupt intentions e ke alu fai lau kike. O longa winga la e ke liable. I lalo la o le kasi kurvan 138. Corruptions and bribery of officials. An official is liable to imprisonment for a term not exceeding 70 years, whether in Samoa or another country corruptly accept or obtain or agree to offer. Ele masi se senga. Ole melo ke kama fai what I'm trying to there are people on the top of police officers, including because in order for these law enforcement officers based on the versions there must be someone on the top like give instructions, and that is corrupt and bribery. Akako vai ele vai ngai o kula fongo kasi kor fiku kasi kor valu sawe lalo kasi kor viva perjury, fabricating evidence, conspiring to defeat justice. O vai nga o mai o kula fongo lo soli leo. Are they immune to the law? Or kali fa fengo fia no. So interesting yagako, and even fulan fa fongo angle pungo. Officially law, who is bribing these law enforcement officer? Because on menga life may corruptions and bribery of law enforcement officer. And who's corrupting these law enforcement officers? What makes them think position as a police officer? If I say in case and they set her up to fail her career. Manai tele paleni tu satu lango le telu ole ufe moli ma wai sai telua. Lango le tau tele matenga le mafu anga na laina na breakdown le loia leo. Ina to e file na re-examinations o Marie. Ai ina Marie fesili ka ua la vailua. Lea sa fai mamaro si anga o leo. Le report le mai. Lo no wing of sirika ua yang fai mamaro si anga o leo. Mua. Nga ele ia yo nga faku Sam de kala. Le la pe wa ke ise ia le nga fo. Wa ko admit Marie sala yai. O isi fe sirika ua. Il va nga le sawi. O va nga le tu langa fo le o le yaf pula itulau. Le wa kali fo Marie ele ai se mea fa pe nga. O main questions ia le nga fa mo ele malo si anga o leo. Le o ko efisili pe o le o ko re-examine nai ele prosecutor la vale leo ia male ma fau e au mai Marie le mele ia o ke ro ma fo nga fa loia e kango e fai ofisili foi le ia io e mai Marie ma support le maule vat langa written state ai o fatte ia
ile ke kusa o lewa ke uma Marie me wa ina wai fo ile le la usa usa Marie o me yang fa ile o leo fa uma ya lela na foi mai na askai la ia lea o si prosecutor to mai tai ali nafo mo se 5 minute fo ile le io sin moia mo kau ia e peita e uma ya bo breakdown wo kukulu working ave ai loa e fa msino le itu la e malo loa se to tau kera o ma fofonga ma tapena lono winga e so o i ro ma vainga lea ka fi i ro ma fa msingonga ele o to ilas fofonga tu Marie kaya o manga mangu me lunga ai o manu mai ma vainga o lele o ku ko written statement a o nga yo inga matanga a leo manisio mea sa faia ya Marie. This is a hostile witness. And once a PI pe ba ya ku a hostile witness ale prosecutor poli ku malo poli ku leo. The case has no more merit for any further go forward. Kusa ole hostile witness e sia fa makalanga nga fai kuskusia. Ai nga sa wa luma fa masingonga. Sa lola ia le verbal malversations ma kwa isia and ole verbal pe le kalinga facility. It reflected solely opposite to the written statement, but it also the truth. Or the truth lesa masar salo. E yaile mea sa o laile o ka ua e ko kongo le statement le. O le ya kia o ke feel sorry le fionga yale nafo. Yes. The police ya kia o the police set her up to fail because sakakau leo. They are the one who prepared the file and briefly prosecutor. O la ko fuila sa ka kaunga la ko o la ko vinga ka ua ile fionga le loia le strength o le ma losi o le mo le mau Maria wa ia la ko. But now we realize and we find out nga o pia Maria e Maria ile ko it was all set up. I hope e umai fonga wa ko against the prosecutor ile leo o ngor media giving wrong witness statement. I foresee le witness e file statement o lai suta le pepa se leo. Aka ko mafaufau la le mea ako. Who's behind the police? Who's giving orders? O ile nga ke fai fa kumunga fai fa pesu su enga ma fai fa pea ia statement a witness a leo. Who? And we la ko umala nga e olo kaimi ole a fanga solo ai il kaimi duma. Those are the one ne kakaunga ka le la ko lima ma ave le fatpuita o manga nga molia famasmo. Le te wo so fina ngano. O le ke talo pa sia ka wa lo nga a ko sia pa po le la ka mo ka ma ko o fa la ka le lo la ko lo. Fa lu stress fa langa. No fa matanga ta penanga no pura i no ba nga ia. Ai o me foi Maria, le ho singia ma ka ko kalwa ma po ai o ko ia me. Ia wanga i luaka ka ngani skalo le mo palmia. Ai ala ko fa ko menga. O kuai o suspend ele comissão le mo la uri mo. O ka mi mo ka suspend le ko corpo ko fa le mo. Ai veia i tupai o funge yo. O Tony te vanga ele mia sua. E uri umaya. No va funge mo comissão. O ka suspend o suspend le comissão mi skalo le. Ara mi skalo le o palmia. Ya leo o ka nga le ko menge ele lima ia e sa ia sa e ka mo lunga le kwa o ang fa pe ke mai ni ska le no ke mai par mil mero ku o la ko mo wa suspend le no ai si la ulu e na no fa ia tu alanga o le tangi mai le tu la i Marie o fola e Marie me uma o le si vaenga le pe tangi mai tu o vaenga le pe ang ofer makua ai fa nga la vai wadi ilo ia sorry leo ia na faia saunginga le anga nge isi nge kinkiki lo lato manatu o le matua fa valea Marie ulo wala ngana fa nga o le lato manatu ele ilo Marie kuskusi ele ilo Marie se mea o matua ia lo lato fa saulo ma lo lato ma fa this is it o si kama kinkiki le o le a faia inga lo lato wa mio pi o le oye ai fa tai pena ta fa yetu o fa tai a leo te fa tu fo ile a taua ma sauni
e te win ole vainga le ole forsia follow i tulanga ole fa to fala inga ale fionga ya talasa ma tau te talo foi walanga ole media ia ole fa tanga no matu faʻasoa ole fa ala we tele langa ole fa tanga i lunga na faʻasoa ele media tulanga ia tu sa foi pe mau tele o i Samoa o la ia o tangata ia mo mai matu so tangata lo sa fa i tono case ma tulanga fa pena ma ele o sala SA le tatou report ma report o lo au mai senior media i tono Samoa ia le prestane o le joa langi ke resoma le joa amesene ia manisi au ila tau o lo la tau o mai tatou tala o i unga fa sinonga o le isi vaenga la walunga la ngai le longo malie i fa fo maua ai tu malo ma ainga o le tatala i lunga upenga ta fa ilangi o ta penanga leanga leo e fa leanga i ta mali anga o le fionga ia pulai fa i matasua ia peno fa ia telefitara no fo nisi media le to mo se taimi ai ona o le issue le tau avatu o leo mai fa makala mai menge ia leo publicly now o le la ua mangingora makorvai manino au fala o le o tau Maria le se me anku a le o mai ange le fai neusia ka mo fai ka o mai le lalo langi me nga kusi leo maka o mai ai ngei mau maka ya ka ma ele on necessary le mai o menge knowing o le testing ar fa mau nga pe wa yo ia mo ripe sa o ngim I le si ko ele a fainga. O meio describe pela kuskala i. O meio nga fai leo ya Marie. O lo kako kilo mea nga fai leo ya Marie. O lo winga la o me valea la ngai. O le la kako kilo ngai. Wa le ele ko isi keska lo o mo me. E se si mo ba. O mea foi la le ave lo ngai loka. Without la ko nga chasi no. A pa fa ma ngai lo wa ngai la le ya o le lo yo fe me valea. Ai le on fai puli. Loka. O me describe mai e vanga e mai pa me of pula i fai me. Exactly o me fai lo. Fai lo ya Marie. Ale po va mai le mai e fole ngosi e pi mai tau fa matanga pe wa tau politicize ya wa inga I fa pe ya ni se ko ya lo fa le fionga ya pula. Ale o tau tino e Marie. Le se me ankopu. Ma pa wan mea ianga va ku ka ngo fa sa nginga ia ile fa mtaranga tu sian ta penna ile ole a vai nge le vai nga kasi fast food lo crimes act misa fa man molia nga kongwa le nga va ko se manga ko hoida because e fola I le kasi fast food fabricating evidence pe mfanga ko ai lunga va mole mis a person is liable to imprisonment for a term not exceeding 3 years who, with intent to mislead any court of justice or any judicial officer in the exercise of his or her functions as such, fabricates evidence by any means or other than perjury. Because le fa fa leo ia le mo mau a Marie. Se faila sa o kala le media leo ka ngofi expose mengi. E le I fa amaungia, e le I testinga le court. A le la wo ave. And it's not necessary. This is where I kaunga careful ai media organizations or evidence or laile I testing ale ko. Aloka ngo FIFA makala. They can be accountable because e mafai fo nga sula organizations. Ile fai fa makala nga ile testing am approving ale ko. Having these informations I lima leo does not mean we approve a court of law. Because everyone is innocent until it's proven guilty. Our information's nge against ilesi kangakale molia pole afionga ya pole. O lesi me interesting ya kia o le waka o ma fa kaminge sia tama le ya tawa fa perfa fonga anga le ale tunu. O Samoa le ke le ngala ula ko leo for peacekeepers. Ya ko ui fa fo. And o ke le peacekeepers missions here oi. O le involve ai leo como fai kausi fine muma whakaungu urfa mau. This is the type of peacekeepers among all United Nations. Ua fesiling nia for the credibility ale an makanga lwango leo Samoa. E koe participate in any missions like this. And I hope ole aba ai United Nations ua ole casing ua prove mai they just travel for the purpose of gaining extra money and holiday. I leo whakang uinga according to the spirit of law.
Are they upholding the rule of law in Samoa? Definitely not. Pe ava ai le case ni. O le ala le credibility e mawhainga o aku wa pe uphold the rule of law ia kung ui e ave le United Nations. Ai le ele mawhainga lako upholding their fundamental and basic duties ele kung o le uphold rule of law, not to be intoxicated by any corrupt, any misleading, like ola wakile nga influence lako i kangaka i pressure inga lako. And this is a time for them to save themselves. Ai ka usawa, o inga makuar whakonga. E o hula kakari nga makuar whakonga pe wha pe komsinga. O inga makuar whakonga yawe. What motivates you e file case ngi o le anme o lanko ka ngofi set up le prosecutor, le lawyer, le almalo, by not giving the full information and the full story about the witness, le yamari. Officiating ai, and they will have some saving grace. Pe ava pengi ra ka ol mesa o wai nga fai mai ke ala kur kanga kare no ba pe mai o le instructions nga mai ai because ka wa o se inga le keng pisai o le ala ta o tonga la wala nga le la lo ta to nu o mate nga le so tai au ya ma tu mai la sauni ma li atawa key witness a leo Longo was not a key witness. Tupai Sapangi was not a key witness. Oi umai si vahenga ia le la ko di mai le vi la ko mo muri mudi. Ele on key witness. One key witness only is Marie. Nga fa moe umai ai. Wa kukulu le prosecutor ona ua tau mama ina la na tau mo fainga. Ua perongia o ia ia na ta penanga. I information nga mai leo wa o ole leo. A fai o le tule ne sau no ia le ataua ua fiol sa o ia ka mai ua fiol yaki. Tulo wa disgust ia si tamai tai lo ia le ko si la mai le na fo she's a good person. Yeah. Ele fa pe ele se mel ata to fa tau matau ma le ngana isia dai lai tu lai vai e fai lona ai ua lava longa kukulu e fai ma fa ai longa o matua ta elo na fatu ita penanga ia na vatu leo ia ma mionga ma fainga leo sa fai le kiki now that tomorrow a ole winga o la fa metalanga ole ase ka fa ka mai ole uri ia e mtanga ruenga o leo a mai a ngai le case ngai wa makuala ka mai le a le me kongi ia kalasa tulo ta penanga nei. What's the best decision e kau whaialongo? A wani si vaenga i te tau ona muri ta i tuol vaenga. Not so much a decision whaialongo, decision e kau whai e whawara. Waranga o le corrupt umalako. Ele peranga whai e si corrupt. Awa koe whewalo. E mga awhawalo e aru corrupt ia. E corrupt foi mga ia. Ai si lele ave sa o le whakofala inga mangingor ka ngaka. Po ko yeiso nga kea i le aku. What can he do? Ya, o le memo mola foi le o ke ofora foi le manga ia o le. O ko fai la ke follow ile I fam single. Ese el ka we ke a Paulo le o case fam single le. So far so good. Quale ya que vai com a parengia ia a pega foi ka coloia ma pe foi na si lo ia si ale al songa que leo ai o ka ka ya no fa suspect ia le ia la no ia once suspect le longo bien ya ka musu longo suspect vai suspect lo longo ia la ia suspect foi ma longo la conia e que ia ole owners go back to ya I mix kama ma palmia o nga kaunsa wale na mkangol mele okay lo fala vai a Marie ho ta ka ko ko la sukala ko ngafi po ngafi inga o umale le case o presi ken ki velo kan I si da se mona go home o fiado se si mea ele escoding leo ele te ve leo na wale fa nga inga le pui nga malu leo au fa nga fam sinonga o le menga siringa ka o e ke o ngafi wa mo kwale fa ko inga lava se kasi o leo e alo mo mori ke ngele menga fa na ave kala ko ngafi le foi la o que salo e sui foi se me abengi aso o mo kwa la makia lava ia ke ngele ia I pupunga ia
O le siwa mea siri ngoa ka wai kia. E lua leo leo musile lai o I kausanga ako. E whai ala ko training. Training e whai lo o whea vene au ngā o training e whai leo leo musila. A le ese le corrupt o la ko mei e whai. Lo sunga le liloia. Ataia ne to. O le al decision kau whai longo. Da umai ngai mokongi lea au ngai mea. Because okay, compare, this is a case of century and the case of the history of the country since we became independent. Okay, compare le case ngai. Leo ke siri mai pula decision e whai ele komsinga leo. Male mele sa kupu ya Hitler. All the dictators. O le wingo lau kala. Inga ua kuku ia lukenga, the lieutenants makangaka lenga seo dinga le interest Hitler ma they can be saved from the harsh penalties of the law. O le kala lo solo kamalo. We were acting under instructions of so and so and so and so. Ia ke aula, e mawhaia I ngā o ngasifi, ai amo umal kangaka lenga whaia whakunga lea. Whoever that person is, means ka por mia ke kiva ke mangkua mai mengi o akungu aongi nga you're in a position of power pelo Hitler. When you're not doing what the leader asks you to do, e mafai o nga molia oi, you are not following a lawful instructions. It may be like lawful ile kaiminga, but at the same time ele kusa wangongo kia kangaka le executor kangaka le whakakaunga unga le whakunga include ele komsinga leo. I am interested o me whainga lenga lengo konga wakula o via vaenga e amaka mai lunga ia ila kou ia whaia whainga lenga o vaenga le lunga le executive alo le miska leo o le palemia le aware le information singe pio le case nge o la kou fulanga kaunga kau kakala e mawhai o ngā whaonga le admissions a longo ma leo ia ngā whaia mori mau whaonga ia le upu whawhaingo fie pe pelo lo ole ngia ele ko te a whapea mai. This is the email from my minister. This is the instructions from the prime minister. Ole mafua anganga la inga mako whaua le case ngai e peisi nungo o whamakalanga e fabricate. Ia o ngā vai lori whamasingonga. Okay, you act under instructions, from the top. La ikikila lau murianga. Ai la whaasanga lola kula whonga kakalinga whaiele le ora. Tautai Zauni. O leo ngā fo i o le rei teimi au whaafonga mai o tau matanga ruenga o leo. O le ase I se mea tau te sola solo I ai le rei teimi o tau le au corrupt. O whea ko ke sola I ai, o ai si mea ia la kau koe eli. Le o sau le kou komisinga fua moa akoa, saur kou kama right hand man o kupai, makua sa pasui ma fua moa. Sau ia yele mia sua, sau le li o ai umale wo mai vanga nga o fua moa ka kama me kou ke mai. In other words, wa makua I kou wha maasi yasi ale karia asi kama ikai loia, le tu mon mitanga ruenga o leo. Sau mar kou ki witness, ua atili ai na whaelo mailo tau corrupt. E pei ona saungoa I le keisi I lau sunga longo. O lo wingala lau whapatalanga le avatia o tau ia sauni o mai mori mau pepelo. Walanga, I can tell you the truthfully at taua, o isi umafiku sifuru le sauni mai, pero uma. Awa o aisi mea koke o mai e whai mai, o le ufai mai mari sa iai masamwelu. Pawanga o le mele mo mia. Nga pawanga, lelanga kukulu ai ia le lo ia, a auto. Onga wakari sao mai mari I main ma key question. Where were you the night? I said kadi. I was with Sam. E yese pasika. Yes. Nga so au lear ka avale nga va ayo so anga siliva or piki up. Oma key questions. Nga fafau le melia. E ke io e mai nga whaiaku Samuelu e ke makua e whawhaua wakasi ngā mea. Whamai e awa e Samuelu ea mama, saur kala Marie e leai se pure sa ingo I e Samuelu se mea. Ai ka wai roi Marie o le li leo Elia, le leo lea. Maisi leo, le ta ua maisi. Leanga mimi loa akoa.
O le winga la whaametalanga. O tau nei le fitu se furu po ai lava o kou le ko ke whaafonga wa, le ko ke makamaka ma Tautai A'e ke mingi, le ko ke makamaka ngā. Whaasanga i lo ko olua ma e whai ai. O ka sau pepero le lau saungi e whai. Iyo, o ai e fua iai. E ai e mākua le vinge moko, ai mangia ngia ai lifo a kou whangau. Again, or kala kuspa iai o skala asia kam saungi ma rea tau, e ai e oe, o lela e saungi e le vinge. Fesili e oe ia ki oe, o le ale vinge e lela oe, e moko. O le a o waru ke pepelo o nga u whaakaua u pei o yukar whaalaka. Whaakau i ngei ku pesiri vai koru. O le whaasoa le e waku mo o kou ia la whaasaungi oe waste of time ko ke mori mawai. O le a whaakau o kou pei o yukar whaalaka. Nga le koru a ngei ku pesiri va. Aru waku ngei, ma ongar mga waku lou le upe ko e sau kai au. Ai ole a ka maua ia le ngei luma o sa le valasi. Ma lepo ai oi lo o langa a koa e o oi lau whangau. O le whangau o le leo leo pe pelo lele ngaru whaku ringe. Awa langa o le keisi le whai. O le keisi e kou ke provinga pe nga whawhau e la auri ngei mea. Pe nga whawhau e whipule ai. O le keisi o le whawhau le mele iai. Ma le keisi o le kangi maka nganga o e longo le ke kai kai leo leo. O defamation u whale anga inga lo ngoa maru ka mari anga. O le tua lalola na lea watu mo le taimiri nei mo o koure la saungi o e pepelo i lumo i o le kua lalo o le varusia o le whau ua lava lea matanga ua tangi ai le prosecutor. Wha mama avenga ia o le abuse o ka maikai. Le kou mele la kou koe ofu i koe wha mafa avenga ia le nafa. Wa lava ia kangi ale ngafo ngei. I kou ki witness. Koe a fua se kai au. Whaingo fianga koe korokoro e whai ale ngafo. Wa lera whaingo le menga. A e toi mana o whawha te inga saungi after wa whaisau a. A e toi mana o le taimiri nei. What's the legal process on mele? Whaingo fia i wau ke lola wa iskankara ufa rongongo. Mai lea tau ara ufa pia. Ia e sao asiak. Swallow my pride. Ai koe ave kua lau. What's the legal process on mele? Na pe afa pe o leo wharongo mai. Boki le mea. Ngā lo whaia le loia. Like in this case, ngā le contacta o le prosecutor. Le awhiango loia le olo ko mun malo. Whaia. I choose to withdraw my affidavit. Okay le, and awape ke fōsinga o ke apia. O lau kalanga effect no mo le whamsinga. That's I'll it. just choose to withdraw my langa affidavit. Okay le mga o ke muna mau kesi. Simple. Yeah, we're violent. Ia ngā la, me la ka kau whai. Ala ka iska ka vei lai no lo prime me whai. Yes. Lea lau kau aku. Pawa me lo ane kau lo ia. Fo lea ngai kumo. Yeah. Mo leo leo. O e ke le mga whai. A ko ki tira kun me maka ngā lenga whai nge le lo ia Marie. E whio roro me whai Marie me ngau whai ku ia oko. O wha maka ngai ngā oko. E kau mo onga me oko e. Kau lango lango me se me balea. A leo kau aku lo ia sound. Baile lo ia ngā le nafo. Yeah, strictly. O le mele ngai. Mangkua le wa maingine mo le mau o le an mafinga ia Marie. E opposite ma mea kusi leo leo. Yeah. Le mo le mau kuskusia. That is an insult and an abuse to female. Ai o le lo ia le malo po le prosecutor le kure case. O le female fo. So, and o witness leo so far they are uniformed police officers. Kofia, kokoro, pe kofa. They're all males. So this shows their disrespect la kofa finge ki ngā mala koe koru. Kusa lola kofa nganga le pawa fa leo. Po a stripes i le kau insult ai females. And you know, ia ofo ila ko ila involved in the case ngai. I hope they're already citizens of other countries in terms of moving overseas to find career. Otherwise, afa pe ngi ai o mai fonga ua afia ila ko ingo le case ngai. Ia, e o ale sau le ngaluenga whapai kaimi. E wala ka kuri ese, lale ko inga luenga. Wa ele worth ngala ko whaia le uniform pay ko kongo le organization o le uphold the expectation is to uphold the rule of law and to protect the citizens of the country, provide safety. O le sefe mari. Wale sefe mari ngā lainga karosanga lo ia ale defense. E su ese me e ave mari. Wale koe whaaku ko inga leo leo. Ai vai whaila mero kupungi. Umanga insult Maria ngafi ele se seo mo le mau nga kuskusia. Mane mo le mau lai. Keu di whaku mane mafau. Ai o ange. Leo maua. Vai o lola ka ngafi lola la holo ia lalo kapika.
it is a great insult, and I am so embarrassed to be a Samoan male as a lawyer. But I could find all ia ka mai ka i Samoa. Ai e whai atu lau talali a tau wha tai sa huni wha tau whala inga. A ole mea piko i maa lie leo te whai e tua i sa huni mali a tau. Le hai ma se leo ka mai ka i wakula i e mori mau. O te whai atu, ia, ora nganga wha ngofi e walanga le uka o Maria iei mea maka ukia le uri a whai ai. No winga o mere le nga whai ngai isu e ngara uri i. Kulou le ngana mare upo e tō i e taita. No winga mere le nga wa ye au di ia o singi ki fai. No winga uma ya ia ku pa ku. You know what I mean? Le ai ala ia efo. La ia papa di efo. War ka kare ngo fa longo efo ile sa fa ile poku ngafi kai mi nga ye le lima mingu ke le ile va ko sa na ni nai tala ye na mai tawina po ile le sa fa yo. La ia papa di mo ngarisa. Alla sing ia ka mai kai. A le fa ku nga mai mo ni maungi. Nga po Mon mau siria sa kaunga ye o ka mai kai lenga va ia mari ngo wa bese ia elia. The current now. Sa kaula punga. I don't agree. I don't agree. Le atoma seta. Langa wa umanga investigation. Yes. That is after the fact. O ngai ka kaunga ngai ka nga whaia susu enga. Maka nga ka sa iai sa kau iai o ile kai miranga kupu ile ia le whala blave le mafua o mamerni ngi ngasumban ngi susu. Tu sa tama ta ibile muri mai. Kuso ia le pese ke take fo ile le muri ina o ma ona submit fa metalanga tu sia me uma. Kusa nga lo waiting game lenga involve vai los tama ta ile le ile Eveni hotel. A o leo te fa yatu ole a matanga le time ile ku pa isa pangi. O te mafau pe e yeisa na fa na tama ta tulo I have no respect ya o ko via pulo wa. O te mafau po le kua paka kua o longa mafau. Ngā lainga assign e lia. O ka mālolo e whai kai kua runga. A lewa wa i akuri kinkiki maratua. E ke screeninga mua i lau wha kua whala inga. Who is Marie? Saurkati. Ku loua o le kinkiki, o le niso o ko orua Samuelu. Lenga whai le la afea. Langa upu yang ka ume Samuelu runga proklame. O lai whare whangumi. O ko meki harau wha kua whala inga o se kama, o se kaikai, o se kaikai leo. Okay? Longo winga I ke le avangoa. E a fia ile kenge le ngi mea whaala kua. Mai mumai. Therefore, e le kaulanga ave skam. Mai mumai. Ave ise leo makua, whaisanga whangau kenge, e relate nga iai. E le lope laku whakarango ke whakoi foi. Mangu maingi mea ki ke leo roi kua ngi mea. Au ke loanga fili lava nga whai ma le intention ka ngaka le kupa isa pangi kasi rea kakaleanga. Turo. Nga whai lava malonga mauki ngoa. E ave kulou lava. Ia e whakaware vare sono mai whapengi il whai. Vai la lenga nga umanga avakur kakale o Elia. 2, 3, 4 days later. I sui le mori mau Marie. Vai la kako ia. Sui le mori mau Marie. Mangu mai ei markala lea. O le tangata mua lava na au mai le tala lea. Nga public ringa I lunga o le lima sukasi le porkalam le vaenga foi le lima sukasi saufanga lima kasi at fast le uto le nga ufa ya tu sauni male at wa leva no amai o nga mai lunga case there somewhere, and that's when I began the journey o porkalam me ngai markase ngai maka ko mai fa kasi and nana ufa ya tu o le kanga mua nga sau I lunga o le sum ale lima sukasi kumalo maka umai open lia lai fa longo umaka ngaka ye au le lady fast e moni mau mai au supporters le kai mingai o Wayne o inga o loai o le matua ma o le au vai o le tu inga fai pule fa pe le kai mi kongwa le na afia isi fai pule I lang malanga ku kuila. That's how far inga u fai ia modianga ai sau I lunga Wayne I lunga fonkanga le ai ku malo lima su markasi a whakarikali reo mai tangata I lunga sum. Ai whamatala I lo Wayne openly. Ma whai mai langkara. O le morianga le yeif pule ai. E le se morianga koe whaawa wai son kofi mingiska. O son kofi pule e la vea I mai ai. Ona. Ua wha maunia. Ua rape. O le pule ai. Ulo wa.
ua rape le la ua ufa kua fa penei le anga o le tangata mua le sau ka umai kongo. This was 2 years ago. Wa ka ko aida longo winga o le so kanga le wa makua wo mai Wayne Mamowate Andrew leisi lafi le lafi ko mele wo mai o le ala foi le ua vai fo nga va male ke ai ma Wayne ile lofa o la auli nga fai ke anga foi langa ma rosia mo ko ngeki makupe patpala e ma rosia ka vale e va ku ka vale uma ka vale e va ku sa mo ka vale uma fa ka uma e va ku le dia mafuanga la le langa or kupe or kama le yo so me mo or kupe mana jo foi tasile tanga la lau ku le pranga oi kongore ole or parmene opu tau tino ele o ya ukara fak sorry o ke kama o me o man ku kopu a ole fonga la valea na sau mata o mai lunga or fongole e afu if pule ole ua mai fa mongyanga leo ngaia raping aku love pule ai se va tu nga ngana tusa la ngale o ka ukala mari le se me o me inkupu a o tangata mua le sau fa sala lawi ia e koe kau e toi tau tu au lafo langkala ia wakala ngoa i kanga kai lunga rasum se i fisile ko asia ka ngale o e langa leke o leke fa makala nga mai ngale kala a wing safa dia e sa o pa o lo fa ngo ko lenga fembai o kala wing o fa ma ngia sa right. Yes, man, that's defamatory. He's not a judge. Ano ngo winga ola ko karngonga ia ma ankelu mana to foi me foi le kiki ankelu onga o maua anga so kanga ngake ko kongia kua ngake ko kongia kua ia kupe anga ila wori le na sa no ia sunga la ule male to stasio post le nga vi fodu ina ua expose mai enga ki sentinga kupe ia toni te vanga ku pa isa pangi e cover up me ia na wala pe mo ipele ai ele ke ila ka kala male feke ia we ola ye so kanga mafanga kongo li olia ile fainga o morianga e fa sanga skam e fionga ya fule my point is ava pe nga wonga fa ngare kunga wa fa maungia rape is a crime of if fa maungia crime inside the court even if you are a minister of the cabinet or prime minister you cannot use that authority if I statement fa penga loosely or a fi le ka le leo ngaka like the character ole what defamia fitulea and hopefully later on by ngale because le waka calamari why la le witness le fa le ma fainga prove ile view away in fa pe na fa malosia le upa sa mor fa malosia e fitulea I mari and that's very dangerous. Okay, alang ka faksa kala e ko so ka ko mafukan pule ile mele ka milo nge e au ia me pole lulu e kile fos ka mi sa mafukan pule ai during the day a life ai papa ki wo piki mai e fori ka mas ka fa mau ele o fai pule ai ngi winga makanga fa pe la o ai ai fori nga mai fori the most second hatred person in Congole or partile o pure e mo ora uri pure ilo fei karo sko ngof ele la fa por kana li fe mo no TV la so ngalo ka e pure I o ngo il mele ngala ko kuilo no fa ir kala fiembe makke ai ya pero fiembe pero lo kala na ga e fa pure ko e fa kasi ka o bela kala ya le na o make ai o fai pulenge o kaka yang fa no kana mo kwa o fo al fai firme se kala fape ala fai ilang kapinge ala fa nang kapinge wala ngol associate o kami le si pe ele ka lo se ba vai ai fo ringa vai o kaka le o Wayne mangisi ma firme o le ka pule I se me ba wo pule nga ka ma lo ka fa aka lo vai make a pela ko nga sa nga fai ele fi nga sa fatiko mangkuai sa fit pule ai papia ngof pule ai sa o mai kong mo ko la tu o le fifilinga lo mai ko malo o no inga la bai fo inga a fia me ele ko malo le ngo fifilia mai pule because you are a representative of your constituents ne ki sa o ele va pela lo vai mo la lo kanga
nga va pe la ia le ese la va i kumalo fifia mai ya le kanga kale and ia kia o ia kangia i fo ile le level o le leadership ma le level o le va ai le fo i kaika ile ku o ai ka koso o ai e kasi Malo va te ole nala. Wa leva na la malama mai. Ele au vaenga ia. Se mea e sa e ai. Pe sila masei. Anga isi e foi fai pule. Ai e voi lo foi ole tu e sau long kai mi ele fa ku ai ele va ve mai ai sa wa o ia lona time. Ia wa ngeila. Ore fesili. Wa ngeila le me o tu lai mai. Awa ole ua tali a toa le tele o vaenga mai le lua tausanga talu wai talu o na sausa mweru lungo le Tautai A'e. Ma faʻasolo mai ai le mumu ngā whālo le nei prokalame. E o isi ka ngaka ua meri mai asiaka kipi ia ngā keisi. Ia, ngā whikesi na fia. E foi tai me meri mai ale a taua whatu ia asiaka ka au fia kalangoa ngā keisi ki ua maua luma. Nanga ngā aru au tangata foi e le tau mawhai e tuli le ami o tolu. Wa aru le lava vā. Ala e liva ka mai ki ora kauka. Ala e ku nei. E vai, la e liva le ai ka koadu. E le o au kango kako. O la le kau ke vai te sa light at the end of the tunnel. Join mai malelo ia wa kiri ai ingo ko e pupusa o nga umor prokalame. Ia sau mas ko inga fe kau mar ko inga bede sau I malanga mak. Ela be ai. Sau mas ko inga kau me maisi me. Ia wa kiri ai join mai fa tele. You know a ve foi le nei ia vano. E mo mori e fa tele ia ila to uma na mafai o na afifio mai I lungo o Tautai A'e. Mai le taimi na mai ai ona so mai Samuel. Ma tau mawhai tātou te whāro ina le awharoloa, pei o le whionga ia vui. Vui, wa ke le lau ngā ruenga la e alue whai. Te le lau ngā ruenga la e alue whai. Whasare le anga lima. Ko ule avangoa wha mole sa kuala. O wha ai o idea. Ave le avangoa ia vui. Lele wo kou sisira. E maka ukia le leanga whai o ngaka le kongon kanga ruenga o leo leo. Lono winga se aso se kaimiro kaku so walo ma se whanga ue whasingo ya mako. Ale ai se kako kupekele. E ngofo I kang malala. Ngā waku ama kongi I kang malala. E le ai kako whamongi kako kala kuskusia whaia. E kusi e leo kako kala. O le songa ngā lela ama ua ilmele. E latu wa ufa te inga e moria kulo kakari iki ngā ole whaamaromaloa I ngofo anga whaikiri. E laku e le kusia e whaka ngā kusi. Ayo ka mea lai manga ngā oe whai. We need to clean all these crooks. Mo mier kiringi esi. Mea taua. Mo leia, leo kako pikiro ngei. E uma le whainga paroka lea, e le I mwhais whainga malo o ngā kikinga le corruption lea ngei. Yes. Uma wakula epa, uma fia me, e le mwhai. Le foi la oila e whaia. O la koe whaia. O le fast te kula I mai. La uli malana mai. It's our only hope. And hopefully for mai la uri fa ma commit mai la paki no que faça sa o meia mo Samoa ele fai nga ka ko pe fa pe mo fa pe le lo prime fa ia okay o fora va we I funga ngi le kelo meo ka ko vai wa la we continue on ai le o sao circulafongo pe wa pe sa ngi kelo ka mi voi le lo circulafongo pe ka ko Samoa I le mea ai le se kali o me nga pe fo le se kali a kongula le kali and hopefully e mai e le fas fai ma skasio la como manifesto o fa sa o me e se marca mi e vai vole ki mi vai le pesque te ka government ko fa sa se me a se sila nei le atu wa va tu le no e sauni le se ofisiri le wa mai o mai manguro ki e wa mai ya nga o manguro ki pe o fa pele ngor fu e lesi nga o mai ngo kupe di maselau le usau pension er kola o so mai manguro ki er sa le ai se su engo le mi tonu wa allo uma le se sofia ngor su engo le mi kong la fo e mafua a fa ye manga o mi er kola va ngar kola ya kupe ngi ave e kasia mo ngor kola aisa kono o ko sa wala nga fo yor kamor kola te kamor or fa lo kuser kola le number 1 la ngo le la fa mai sa ngorung ai aisa
o le fo ia lau mangu ia lo ngai ngoa I mea ia kupu Kongo Samoa lo winga kasi lea ingredients or kola e kulei ia le kero kupi o le kero le au kulei Kongo Samoa ia tato atu le sap ua makua fefe a va ai fia me I le ami o kongu e pe va ai le afi fangi ku ua makua fefe lava e to e afe ni me ta on sa ilinga o le ami o tonu e ke loa se akamale ya ga lo ka lo maho fa sa fa la reading on ava ngi le afangi le fu apo le vaenga le sapa te fanga va lunga e vi foi lunga le sapa fa mo bole lava se fa la ka o lunga ava ngi le lima la le like the top three and the one on our right o le ko so le fa pe le mukulonga kung ava ngi vai e mukulonga kung o le sign la le keng and it's like West grip and blood le lima tonu ole mukulonga kung ai kangongi my open source check ange o sign la kengs o lo ofisiri lang ofisiri who's the gang member I conversap and we know I ka ko foi experience overseas ya kung ko ken mo foi gang members always corrupt feed through drugs money laundering and a lot of crimes o vai bungi to the show you know on menga ka ke va ai because ilo ia mafau whoever designed this that person must be on drugs ai sisila we o lai pe tau atangia mai ai le fua fetu fo ie e lima o malo Samoa le mali e o whaingo ngai la kua mi o sisila pe fo Samoa e il ta o to mai a lima e atangia mai ai tūlanga o le fua ma le tūlanga fo le a langa la le sa e sa we marka mari mamu e ka ngaka o lai nga awa ngalo le lima yo lunga winga ile manga kongi le kala fu o drugs e wa whainga fo ie o vaenga fo ie la fo tama fo le a sainga ya pangi le keng fo le samurai ha kula e pole kamanga e o tamanga ai fa de kongu mare o manga kongi au mea e kipiro e te tanga e te tipiro tama idima a fi so ai ame no more master io a lo ba ai ngi ole sila mele kum fa fo mai fo ile kum have a look on it like you have to be very detailed about ai because ngalo ba ai lima ka pe lima pa ole sign la na maka ngi America Chicago and it's grip and blood so ole fasidila we start having criminal gangs inside parliament pa is how much is your stuff mana tuala ata tu nei le tu langa ya ta ku pen mo ba se mo wanga le fai ma evidence le fei kai al evidence mo tu fo mai sa mwelu na fai ma ai nga ai sa ma limongi e ula ai kui limongi le vinga na lo fam talanga ai uma fa ko nga ye limongi ya lo fasioti ta toranga na tu sa tu lole e fasioki la auli ma olo o le winga o le whaametalanga, walanga i le si vaenga, o lele i o le tu te i al korosi. Au ke longa o le ata, o le atou whaafonga i Samoa, i le isi kala mali o le korosi, e le i whaamkala inga whipura. E i le mea ngā kupu le pōra ngā. Iyo, ai o le atou tu pe i whipura, le ngā e ta pena i murang korosi. Ai nganga koe fo i maila ukala le kau linking o mea ia. E le popole olo i le wholofolanga le ngā vaku le whatonunga ina ua fisiringi ia. Nga e kau e mai na ofisiri kai mi ora whakarangoanga i o ia pia i tutono o official tate na whaila utala ina o ngona mafata nonga o fatu lo i le whiongan minister au ming skar kai mi ngā ngarwanga o fatu ai o la sau teiki le mele a ngā skuli met kamale kanka vale inga o rom lauti nga kau por pole me e whamela ntala e kiri e no li mongi o kikiro ko fa pero nga fale lalo no make neighbors o kiri kar ko winga we tupu o winga fam talanga wala vala so kanga no winga i ma fo o pe kanga ko rephrase e kasiar kanga ka saka nga ku pore le kanga varinga na la uki no winga lo na ma fo ele se fenga ai ana tupula anga kupula o le angi la kala ko fa sauni ai tau tele atu le malolong
O le fisili le la vatu, tatou o le malolonga. O le ua uman mo le mau ku. O isi mo le mau e whaasoro mai. Ia, ngā o le foi whae e le kau. Ai a whai nei o tae au, o mai se whai unga le fionga tama tai whaamsini. Tūlanga o whaamsinonga nei. Drop, throw out, throw away. What's next? Is te tilo whaale tulafono. O le ale isi la sanga. Mo le vaenga le au kike. Ai mo le vaenga le kangi. Ai mo le future case lea. Tato atu mo le malolonga. A foi mai. O le tali le songa le liloi. Manuel hatu o lo fea fio ai au kila ni usila e tausa i ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo ala no ese wa mitia fo whapea la e mo tamaita I mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse market town I le malai male. Le Eveni Pacific New Zealand. Quickfreight o se au nanga vave. Te whaatutuina, a wāle lafo ina o la container, po o so se whaamumori e wā inga I Samoa. Whafasota iwa au au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight, au nanga vave, te whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taimana watile ua joe se fulu ma le 5 minute o le tale o le itula e iwa I le taimi a mantou I America nei. Ai o te fulu ma le 5 minute o le tale o le itula e wha. I le taimi a New Zealand, fulu lima o le tale o le 5 le taimi a Samoa. Ma lo le ngā rulue mo o tau le nai tulangi. Ia le ufa solo ina manawa ngā ruenga ia o mantou ia o pongi sa nei a America. Ia tatou polkrami lo na toe taliu mai. Ia makaukia ingo mai la io lau kofi. Ingo lau kofi. Miki lau vai, juice, ia po le aporkifa fo ile te whaia le rite. Ia ma e whapei fo lava oi lau loto. Na tātou tatalo ma si itia le nei ma tā upu ma le nei case. Paftai le tua. E ui o lele I forasia. Ia tō lau launga te mai tai whaamsino e ana I sana whai unga. Ia au le uwa ia tātou tau le lei. Wala ngai le ropo le arisi ko inga mimilo ngai mimilo ile le wa umar mo mo mari fa mawina sao sem fa fengo fia fa penga sao sem le se fa mo nya ngo minga ka ko ye fo pule ai ia ma o le la to fa o ko fa sanga le upu fa fa e le ko fa sanga fa fa ile le o ila o mo nya ilo male fa le ku vo ile le pili ma mangi e mia ma e la faka ko e
E u feo, ai la faka. Ai nga oso vale me ore seri we e ye de plan ai oso mai am. E la fa. Ai man ko e la fa e u feo. Nga umang ai la fa e pa de porang kam. E ai la faka ko e u feo. Al me la na le o tupu mai le e te o msau. E le la o fai fau. Ha le o la kuro marki witness fai fa sa. Ai ele fafau i o i le fafau ia o yo lea If there's a nice touch to the ending on the case of Marie, o se tribute for there Marie longa se anko ia Peniamina le Peniamina ma mea le sa pe fo poinga ia kausao le kausao me umara ia o se tribute for there a Marie la ko ia le fo poinga o ia ai e mari e foi la a fa por nga afia kele Peniamina fo poinga ia ia a ko ngol swinga me ka ki le pa nga wa ka swinga ke so le fo mo ngimo ko po feo fa ele e tatu ke le alo fo e uma i kau ke asa uma i vai manga ala i o le vai le ko ngeki uma mai anga ko i wa who knows le mafu anga wala i ona wala nga i le leo na mafaʻasoa o ia kongu sa ka kau nga alu elite le mele le o te mantoina le fa fonga mai o ia tonu lava but right on the day e ka kau anga faile so inga le ai ko suia ua ave ia Peniamina ai wa ko lo masingei leo uma mai e malono ia asi ka ko mai langa i fa fsiri le na fa fsiri e wono le tali le sunga sound tatu atu no tatu wa nai fa san lo fa pisidisi la tulanga fa asfana we lua la tatu asfana ia ma fa wa tatu wa program ia what's next o leo ke mankuanga lau sit before we went on a break o le alime la kupu pe fa pe ngi ke ua le fa world case with great interest in the facility I will reserve my opinion on a lot of respect to the court okay mafau ile afionga famsin ya le afionga ya kalasa onga ole kele ole pressure ko ka mingi i mea yo abaku lumo famsingonga ingange ke iwa mo faisa ka opinion and ongo faima awala e show ila ka disrespect the court and I we can talk about May after I don't want to make an opinion publicly it's very interesting that's all I can say very interesting so kongo yese kai mi kau ke e confirm mai pe umaka ko kala ngoa informally I mea yon kukupu but e ka kau lavanga aver ka ko falo alo le famasingonga onga yes we can see ongo they continue the case they continue but that is subject in the thing alo le mai kai famasing with great respect kasi aka malo fa la fa vai lang of si hoi fa pe o lai me afa lo ke lo inga afa pe e ka fi karasa le ka pure what that's it otherwise necessary le fa wa ficus full wa si ka wala e ka la ke me e mo ya Marie ma Leo ma lauli ma si vai e funga i se me e wende e appear va nga pele Pisoronga uma ia ma e laf sile le ata because o le kalango le process manko le fanga solo ia mo le mau le prosecutor po mo le mau le malo onga le prosecutor le presentinga leo le malo fiku wongo mo ba ko vale ko e ka kaulanga run malva engale onga ola ko le lo ke providing evidence e fa maungi ai ia le morianga la ko le ia defense kusala se longa avape carry on the case se longa la unless o yangi se ko fikus fulule ko pe kofia e withdraw ko ese fa pe mai na avesi la o statement I don't want to be a witness anymore se longa la umanga ngavala au ia witness a leo pa ko avala au lola ia le witness bo ko avala au lola nga le well they call it witness ale defense ko ongo ye charge but
mafai fo yung ngabala au le defense lawyers. Ngisi kangaka o laila ke loa o yengi credible information. Mafai nga wha maungi ai le vi wala ko clients. So ava pela ke ua discontinue the case. Case I mea waku por ke mingi. Longa winga le kuvaanga. And I'm talking about discontinue. Wakongi vafo. Wafa maungia ele engi morianga ele mafainga prove information le ia morianga ia nga moria leo ia la ko ia ko mor silfia le ko ava pela ko ngi fa foi sionga ia bon mau ia fikus fu le ko lo foi ele appear ko ngore yeah or la process from there hopefully esse chance mai su leo well that is up vaenga le ko Le kuai. Vaenga ia le la apapengi ai le continue le famasingonga onga wa decide le famasingonga ele o le ia mo ma leo ele o yengi it's not credible ele yes credibility mo ma leo therefore o information e mai mako ile ko ia se famong yang ong morianga discontinue lo wa fuli la vaenga ko ong it means they win wa fa inga leo ole winga ngalo of city le yata yeah era mo fa kulanga ese ka o se fam kalanga asam malio o ka ko ru ese ka o pe apia in case le and yo lelo ke mal ma ke there's an interest I kanga kangi ko ngo ina ko fa makalanga but at the same time the whole objective is to defend their innocence. Okay. It, you know, and I'm conscious on okele manga o e faisa uia whamakalanga pe kakau o ngā koso pea e leo pe le kakau because the ultimate goal o case ngai fuli kangakangi ko o ngai o yengi murianga e whamaungi ai me e mori e leo and then after that e mafai lola it's up to them it's subject to la ko o le ai fula famasingonga man makanga luenga leo le lock performance po ua kakaulanga moria I la ko ia nga fai mo pipel ai man tu mai lala le e tau fa por tali le nga man tu mai fo yo bang lo ki le o le faku le o la audi mer fast o le faku le o su engor o le hit and run man tu ia le nga ingo I kulo wa o sa o ira nga ka mai fia me ia la audi la nga ia la tala na fai ma fai ia fia me ia la audi o le me ke sanga su e ai ngai mea so ele fa sele mokua I la audi believe you me ele fa sele mokua fa pe nga ro ki dia lo ngai moa wala ngol mele o le faufaunga and I believe ole sa au ni paloka ele nga kai I fa ngai la audi le mele le nga olanga ia mua fekalainga ile amatanga ma ku le inga me ngol me vai wo loto ia fia me ka lek pelo lava ai tu mau war sunga la audi le mali to mer to losfu ma fast ole a alea so a mai ka ngaka so mana tofo ele o inka lesi kele la audi isu nga kala ia langa o langa ke fa maongi la le fo ina lipotia mai nisio fai news and lela le fa maongi ole tala a Marie le fa pe mai na vatu fa yakul kala la audi ia kau kala lo fa maong a fai nga lua yai masem kau kala fa maong a fai fo ke wole yai masam welu kau kala fa maong vai manga ia lono winga la tu pa te tu mele ele ko fa winga mele ora kariar nga ia with great respect fa masingonga wa levanga mangingo au faro e fa wa ele o inka lesi kele kulanga le wa ka ngofir va nga le a makai fa masingonga o le wa makai si ai wa nga si le wa ka ngia I ma sa wala nga sa o lo ma fa ma ngia sa ye se ma si vai ko fo I lo la your case le e ko lo ke mai lo nga u ku o longo winga le ai ma se nga ngi me umara pa fa ile mo ka ka ngala be kwa na a fa se le mo ku I lo no winga tangia mai nga ma nga la auli fu pule ai li o mana ko e ki dia la ko ngo but that's not the issue no pa ole me konga ko mala mai there are two different matters onga ele o yese current investigation al makanga luenga leo o sa ilia ai le nga molia nga maliwa ia ku au so we have to separate issues and that's how le operating o kulafongo but
Onga o laile o yese investigation na leo sa idea ile le nga mali wai ko au. We have to leave that on the side. Se I solve the problem le kamingi. E solve lo la le. O le interesting la o le issue le mali wai ko au. O evidence leo wa fa makala I either credible or not credible. E mafai o nga fa nga. E fa yersu su nga I pa o le fisili la lo ke fisili ai. O ai la le koa because e ka kaunga maka mai le malo. You know, o leo. O la kou, under the Crimes Act, le fasio kangaka pa ibalea po le fasio kangaka fa moinga. O la kou ka kaunga e ave morianga masu sui. O ai la le koa le ye le kaimingi in makanga luanga leo e kula ia e loa fai susu engani. O ai fo le koa le ye le malo le kaimingi e ngake fa apea. Maka lola susu engan maniu koa. Ese ia issues. O le issues le kalango inga le kaimingi o le kau whaaleanga o le kau pulepule o le mafau. And all those things e kakau o mawhai ese determination masu su enga le court. Base I whamakalanga o baku kongo le court. Include ai a witness here before the court le kaimingi. O ngā whaile o le whai unga le court inga. E le mawhai langa ngā whaapea le court. Okay. Le la whai mawhai unga I. A le la whai le si maka upu as an extension of this. No. E kakau lava. Yes. O a la tua o pata tua manaya. Wai e peo o whai atu. O le fisiri kere ngā lea ka o mai gei walanga o le o sau le mori mau ngā wha moe ngā kenge ma mawhai leo. Ia le o le ngā rua le feiva o leo. O le isi mori mau lea ai tau tere I toi wha popon me tau pulu tatu faʻasoa. Leo o mangpua. O le isi mori mau lea wha moe ai ngei le pese mai ai mai si au vaenga nei Australia. O le mori mau o rangka lea o kau ofe. Kaka kong kasi lea kama mawhare o leo ren whakarikari kaka si umu renga whake ai whai avai si umu. Lena whaate a taru leo se fuaro ke meia. Te lo tasi lea mori mau leo matua susu lea nga vai te mi nei. Walanga la o lena whai mai. Sa la tono nofo ma Sam. O Sam sai o ya kupu o la kangi. Isi umu. Pala ngai mau ngasu ngasau whai mai. A leo wa ioe Marie. Ile va veao. Ai te afo le mele ke o foi le o so vale o kaka le. Ora kai mi la vea ia tu au. Ora kai mi o le fe o ai sa o di back fo. Ai a fai o ia le ka. Lai mo le nga ia ko si um. O mo. O lai mo le no winga it's understandable. Lai fe o ai sa mo ru ma mari le por pa vea o pasika. A lai mo le nga ia le o mana ma se me o kupu. A le o so mai lu ngor fia le. Yeah. I'm looking forward le kai me lifo e kauko ai ru mole or keisi. I don't think o se ka vai lupe o zongo. I don't think o se fia lei o se o so vale. These officials were bribed. These officials have been corrupted by someone. Yeah. Like ele ke have the intention if make up the narrative, make up the story. Onga o lawa ele mea o lawa kong yai. Fau a ko lola ele va pe lo mo kan mo yai au ke poli. O lau foi o manga o kalangoa ile o le arku langa. Au ke pole ngar pau wale me o lo pu e whailo wha makalanga nga. So, e sa o lau songa, ele kaimingi, o lau popole. Ele i oso vale, ele I fia lei. Right. Right. Because o le vaenga kasi ko Valor Crimes Act, e fita inga. They, you know, kangaka ia lau ke kari yanga ngi whaala kua inga mawhai inga whaungi information and fabricating evidence. Ia ave le ko e whaapea o le mea sa o ngankupu. Ai le o le mea sa o ngankupu. Kasi a le tanga tai tau foi na uma meia, toi whasanga I uma. Ai kongi se ere, ai singa nga oi kang malao. Ei roa mole o so vale. Ai le whai le leilo na a inga matulanga whapena. Toi foi leo lau tala I le keisi le nei. E mae a le keisi le nei. O le upu moni a ia ele na tia langa o lewa na tau alanga ele sunga lau le mali e tō le keisi le nei. E umaloa, close no winga wakilia swafa la auli, kilia lio, kilia pulea, kilia Marie, kilia lise masivai. Ia ma sen. Umarola inga wakilia. Ai o le toe wha awa winga la keislia, walanga lena e sau nolo sunga loia. O ai se leo koa e sau e whai. Mane tua me fui la. E le ma whai ngā asaininga se leo koa. Se i wanga ngā wakiria e se makua moa ia lea teita inga. Lea ngā e corrupt. Lono winga ia te au. Ai ai se kua o paka kua.
o le melia le keisi le kemi ngai e kaunga kiria e se hai le komsinga because to be honest lava ya kia o le kali le they have failed again big time lono winga wa le mafai anga mo forward le fa maongi o su engor keisi le pe a fai o longo lava malanga vaenga corrupt le la o mai ko handle melia longo inga to me e ka kawa ka fu fa ka pe ngar vaenga le kiki i le a ngau wala auli a fa foga mai fo i le keisi le ia la auli male la tau team au tau no na wa o ile o nga inga ia maua ka so aku au e ka kau o nga maua le ungor keisi le i le rofa o le tua mas fa ko fa la inga fam sing ka u faisi apa la inga ia kiria ma ese leo leo a wa a ko fi nga wo kulava a o ka ngaka ia tu lo le ngana to ia tia e mafua me anga are kiria nga ese mfa fo mo faisi me ai fo e fia nga ia ka ko mo me fa fanga so o maf ba ko fa fonga le tu a rewind ngai le sangonga a pongi fasio nga fai wa kungon kanga ka fai susu ngon maliu o ku au o kai mi kongwa le e fa ka ngo ilo a ba kun kanga ka overseas because yes le nga mo le mau ya ya longo they all have a conflict of interest ile maliu o ku au kai mi ngai given they already appear in court as witness onga o le molia kanga ka sa faia fa makalanga ile sa masonomia ina maliwo i kuau so ile fulunga konga in order for ina maliwo i kuau ka investigate thoroughly and with great integrity o kula fongo avesa o ingide o leo ele ongi sa mo ele o mai sa mo but pa ngal malo resources e va ko ngai mafai nga solve the case ni well, it's very interesting, and we all believe in God. Le wa file case le kaiming a ole kausa ili po oile ma lo yo mai. And ole case le file kaiming e yai ia fingerprints mo le case it is solving ole case ai ku au. Yeah. And a new government, they need to have the courage. And I'm not going to say fast HRPP Subway or anyone else. They need to have the courage. E o mai e ko kongu I ngā uman whainga pāloka. Ngā whai lola, ngā whiri lola ia le lako. O le memo muare kaunga whai. Because o ina ngā umai o le whawhikauri lea ia I ku au. Le ngā fuai o ngā yeile keisi le kupur kaimingi. E ka kau lava langa so le whau mai whau. Mana ia. Well, Inga, it's a must. Ale fa pulpuse ka in authority education. Ere kua lawer corruption kong Samoa. Well, ole fa mai le Crimes Act Samoa. So ia ke au. It's not a choice. It's not an option. Ava pe o lenga corrupt ma bribe ia government officials or law enforcement officials. They have to be accountable. O inga fo e koe restore ai le trust la kongo. Ile official leo. Ma koe reset ai le standard e te serve leo. Arusi sila le tau sang. Pero sa longa sunga loyo te lo fo finangan loyo. This is why we honor and we respect finangan sunga loyo. Lenga e tau wai ya lo tulafono de tau pare ni ngatusa. Ai o te faya tulotala. Yang ma o mani a ko wele ni loyo. Se moana le loyo ye no finangan fa no. A ma wa. Ya se fo ma o fa sa la ma ke kulia. O le fsili tanga lenga manga ia sa o ai e sa we fai ki dia mele o ai o paki tu lo lava e ile SNTP e ia ai o no le tau te tala no le tolu le la mo le ta le ia o la tu sui ke mi ke o ai e o mai e ki dia se ile will epa fail big time fail musu a foi le tatu fai ala wo for ka ko ipuki ai sea walanga o le kuangai from the beginning so se nga malo sa ka kau ma ko sa malainga le a mai o misui mai fafo e se ile ale ma foi sea le ngor town for le ngar malo man tu o lawa in government the fast ai ila se vai nga sa kau ma ko fai ku le pa o le ma ko fai se motion ko mo pan mengi fast minister mar pan lia so e po nga mari wor kamare la ngole ye ma so roma o la uri vai e anga whapea mongi. E anga whapea mongi ko ingare ure. Ai peikai, e pepero lainga ke iroa lawa.
o lang kama mafa o mongi le ngoa mua lea e lau mo ia le ala na tu te sila Samoa e le kai so makuia kasi kanga ka o HRPP tulo nga ye le fakku nga ke kuia me lea ali nga o ale lava i amatanga na tu i lunga o taimo le HRPP mama tua fasanga mai le il fast so ele mele nga lo wa e kunga ali ele ai o malapapala le HRPP suino tulo ola ulu natu tilo Samoa ia kula epa ele ango kula epa isi su enga o se amio komu i ko komu Samoa case lea wai leanga o langa right hand man limongi the number one lea ai filo mele ko inga so ole ala mea kula epa fai ngamia a faya o suma dia ku pele waku i meia e ona ya ka ko mai afia me ia ole foi la mea sa pe fai o i ko mule nga fai boy na ndo ka ko ilo Samoan lofu. But Samoan lofu party, Samoa split up party, or split up party. Samoan constitutional party. Samoan constitutional. O le a se la tau me mana ia fai e o mai il fai ngā paro kwa kausangi o mai fai di media. E rola o kara Samoa, a o tau waro lofa mongi la kumu. A wangi koe whasawa, mai sa pi ko. A wangi whasawa e cha pi waile a tau sauni la uia tala na wao. Le anga o mai koe fufi meno. O fia menga manga o fufi mena. Yes. A wangi koe whawale ane pun. O fia menga mana o fufi. Leanga o le fo i o fufi le case o kapa. So e whai mea o fufi kanga kaya. O mea o maku mara kemingei. O maiso mai le usoe. E ngā anga koe papai mai ai ko kongo fia me in full power marsa. Makua i koe vangere le lalo. Ai koe kuso i lalo kapita. Ai lang ya lofa moripo. Ele o se ngā wenga lea fia me ngau mai ai. O se i ngor mena. E tasi lava tangata. Kasi ya. E kau kiri koe kau whai loima. Paua leo re pese ala auti. Ngā leo re pese ala auti. Whai lea mi o kongu le. O mai se i ka kou se i lea. O mai se i ka kou se. Wangi la. Ale o tato wa ia tato tau le lea le wa kiria mai o la koi ngoa. A mae aloa. O le isi move kere. Ki lingi ese le makana wenga o leo. Mo le whainga paloka se ave ese le caretaker. Government. Ko e o mai ko kongu lefo. Mai ka fionga le tua. A vere sua u fo. I le whangu pa u fo. E lea o ngā se sua u wai Samoa. O po se sua u fo. I se whangu pa u wai. E lea o ngā. Le ala wingo le tala. We had a taste of Pula Epa's leadership. 40 years. 40 years. 40 years. We had a taste of it. We had a taste, bitterness, bittersweet or whatever we call it. Ile kama leadership with you. Alan mele uka pomo. There. On mele uka pomo. Ole mo. Le uka umai. Ole a kwa limo si ka kwa mio. A ufa limo mu. Pasara limo lima. So kau ke limo ku se I usau se le ala le uri o talanga. Samoa ma le alo atu le whainga palota. Ia, e le isi kai i mwhainga ngā ngoe. Ki lia a ko waro lofa I whanga. A no lofa I le aisa o frau ko ngō Samoa. Ule leola o sau I luma. Wha maalo singo ka mai ka. Ulo. Ma le sawa ingo kai ko rua mwhanga. One man le sawa e la via I le kuru. Kasia. Ai mai se o longa au va ale o filfil. A sunga lau le mali tole po tisi na. Sao le oi. Ole o kaku ki ngele il finga paro ka sa ngi. E makua le ai ma se su el sap e maua. E o foi como paki, o que longa le chapipi ma o le balu mangi independence e lua. Ma o la ko se furu. Ma e kan fanga fo ngala nga kaunga se kuangai. O lava mo koe ngā wheri kua ngai wā. E ngā fo se furu. Ngā ko rua wheri kua ngai ngā whong koe ma kule. So, si le pia whapea ma ware lua ngau maa eke. Ai, e kau la ko ia o le whainga maro e kau whai o le whas. E arango whako le whas. Nanga le kau ke mai iaka ma fua o ngā runga le whas. O wheme, e o ai Samoa, e whai o kumukumu o whafo. Ai, whai me Samoa. E ko ke le fo. Lang ka whai aku ili chapipi. Lo ke mai aku ili whonga ili chapipi le iei. Lai whai maka ka le whas ko.
O ke le lo fo para me la fai kongo ya lenga center mai o pese kestole ale chapipi. Au ye fo ska sa city onga o ko bumbu le chapipi. Sanga fai kala ku le epa. Ma ke fa mangi fo nga me langa ke lo ke mia nga kai fo le sentipi. O ngi usila nga su mai so nga kupe. O fa ngai ma fa sanga. Nga fa le anga ku le epa. Ala ka wa ngai. So le orkes pese special kestole. Pese kaka whele rea wako kula epa, e ku mai ngā, e whunga ke kakai ko ia i whingaro kaka. O lisi mea, mo whai kongu la me e re tapipi ia lako manifesto ia, e sa wai kupe ma mea ngā, e distract ele mene kupu. Yes. It's a distraction. But ele kelingi mea whai alewa maka susolo mai, o mga akar ngor kaka, wila kere kako kupe, wala mo kako mea ai, wa kako Samoa, fifi kere mea ngā. Individualistic. Aka ko ngofo ila mo fai me ia po ala komiki lang fai me nga. Ini le kai mo fai ele chapipi fai nga ko nga. Fa mo le kala kupe. O fese fa mo fai e fo ngel so fo maro loinga. Si le kun ka wo se si ambe. O fese fa mo fai i mo kanga nga wa. E si le kun ka wo me nga lo se si la me. Ai fa mo ku fa ngol ku. It's a distraction. A kau sia e mo se la ku se furu. Langa kau ngai se kuangai. Kau ngai se kuangai. Esa o ya sia ka po di profesa la pa ki o. Ama wa singa mafa. Awo malang ka mo dio. Tu mo pule. E o ka se minga o se mai sia ka. Kire ngau kele se wala ngai ko fa mai ko ku mat fast. Ai ama wa singa mafa. No nga ia morio o mangi ska sko. E oki Samoa leipa, e oki le whanga Samoa unconstitutional party, or unlawful party, e oki uma pakia, ngā paua pakia ku mai, o le sapipi mo al van. Mangi independence e lua chone, mo sfu. Maybe SNDP mo mai sera kusui. Ai te vai fo i le anga le i tulang o le SNDP. Tante vai tu e tau o matasi lava ma le fai maruro tio lo o mai el fast. E tulang fa pena, pa e o lero. Por vinga langa tau titala noa i mo mera e ta tia mo tatou ruma. E fai ai le palo ka le o le ato i ruma sina ona. O le tatou ia le. Ai lo sunga li loia. Se fai sa tala lo tala no le sunga le atau i polo keki o i campaigns o makanga fanga so ngi and policies e kalango ngi le HRPP. Man ko la e foi le pesa o e foi le policy ale fast la e in terms of increasing or hourly rate or kongi ka finger wenga. I'm following from a basic common sense point of view. Reward ka le finger wenga. And then you will have the capability, mal capacity, increase like kikiele tax, collect my revenue from $5 here, then last year is fukala, or something like that. Ngai lole award kanaka and ele ko fo email revenue le through tax streams. E paula ko inga fo imai e alu le 5%. Nga mafai le 5% yo nga claim mga expenses. Reduce lang tax. Ela kiki vai nga ko fo iman malo. Ya kia umala uia vai, based on my experience, previous experience. Ole costing le vai ko policies ya le HRPP. Tinga. Longa winga la ka mafai la keep the tax or la sacrifice le makanga winga in order for them ela ke avele lima se la ka la ile kangaka increase le pension a kan makua but ole sa fai le public service lo winga la reduce le ngumelo kangaka fainga winga in order for them mafainga la ko funding otherwise lenka ka ngwa ngafi lending Ele lopo China and drugs. And well, ele ese sia ku lewa amakanga lewa mako ngongoa e tano Trump ia le kele o eidi nga vaku ya ku aku ia la ikira kama ainga include Samoa e pawala ko inga vai osaipa. And all these Chinese lending, it's not free. Mai o le kele fo yo polo keki ma me nga fa kinga le HRPP in the last 40 years. For so long we have been entertaining the view o mea sa fail HRPP, o ngalwenga sa fail HRPP. No, it was taxpayers' fund. Lenga fa ngal HRPP, malako managing.
they have the right ila kaiminga o ngola ko le sa ave le lifo le o le paloka le kaimilangi we need good people to come and manage the economy va ile awala mafai inga spread ile wa fo le ngo reward ka fainga wenga e mafai inga ka mafai e move lunga le tax bracket ia o mai e ko fa fo i mai ko pe ia ko kamilo mai ko pe ia Asi sila la le tato me ilona o mga introduce mai le apor kola ale we introduce mai le alunga ne cha ul pelenga wa ngora foi ngonga o le lato wa o kola cost of living allowance ale o sauri lato pelenga o le pension ensuring lasting empowerment golden age le la sa we le lato wa fa le fa mai tanga yo no tasia na ile no fa lo se la tala masina o tau sanga yo no lima nga fitu fa toru se la tala masina ma le fitu fa le fa se la tala masina baru lima loa anga ilunga lima se la tala masina o le lato le fa upu mai upu le pelenga ai ako se sila mai le kale va tu lunga fa mo bole a Samoa ngai lono le awori ia ko inga mroma o soloa le fi lunga pension o le patua poko le anga ko inga ko le Wai se sila ka ngai ku mai ile ma se se ila loa o se ongstu wa toe ina o lo tali tu per mano ale o ko yo so ko fai ngai ko ingasi folo fola ngai pension se sila o ngorima wa le ngorima pension ala ya fiku fa ko se la enta to uma le nganga ki kilo mai enta to uma pero ele ma se se ila o se ngorima fitu fa le va a fa se la tala basiga do you know sa mo ka ngai fiku fa ngai ko inga ia ngala ki ku sikse ngi psina malo mat le sa lima vai le poko le anga ngai ko inga policy ele to mo ngai ko inga la ngor kula fongo e o mai lo ngai e le vea lo sorry no le New Zealand na le ka karmo fa America e i foro New Zealand ile sikse ni la oya en tai to lo tu la mo benefit e ka ofri pension ai o mi le process e se fu ko sanga fa ko en tai to pension a New Zealand e feo ki pro e mari le wisi na o vai le akor fa se na vai le akor o le lima se na ai le se mea na o la to lo nei le o le a o ya la kokanga e kali ku per mano ya la i la ko kofi foi pule o e kali ku per pension o to va ai o to sa mo e poto le ngo nei to inga policy a ko ku se ku se o le mele mo la ko it's for them not for retirement no se ki la ko pe mo mai le most of them le ko mai even kule pa la kita ko fo ma ale uta ngo fi fai mai le la to retirement package yeah ai amai e fa sufi ma fa pele sa mo o fia ka usanga ko ki nga ka usinga i po a ma ko eu ti no atu mo so to ma fa langi foloma o fala awa ia ile tu fa kai ia ngi sina fa kai ia ka ko ma mangisi o kina sa tatou tu le ia le pili na se ina esi tamaloa rotonga le o kali ai vai na kali i langi o ngai makua maku le la fa nga solo vai na ko ia mumela le ngisi ele mangisi e tu uma ya o to ia o to ina malo matu ele ko yo mai ko ele ko songi i malo ale uko ka mufa ka o mai ko kupemo ka vai ai fo ile i fikasi a mai lunga mo la ko ia ngai yongos furo ngai lunga le a fa pe genuine le vai al HRPP i la ko policies here you rather mai le mfenga la ko faia o la ko le ngo kasi le ngo fa a fa pe genuine HRPP nganga senga se a fuli le aving sila le treatment pa ele mafainga la ko faia onga ele mala ko mafofa ele mala ko la ko fakule le fenga la ko policy la nganga fa alaka lu se la ka ala fa alaka ko se la ka ala masinga aya ma ina kanga ka onga kasi nga dongo fa ala ku yuko mako kuwa le anga fa mai le facilities aka pelo mga ka nga mai ingi sila po Australia po isa kule ele la vale lima se la ka ala mai ela ko kongi pa se fa ele visa so ya kia u this is a type of ko so lo ko mafai fa ka uli pa lo ka arkanga ka ko peye ofa ai le o mawai se fia ke le ngaka because o ko akelo ko kanga ka yo me sa mo asia ka mali ya ka wa
ngai ki ngā makamama koe mai Samoa ka whau. Whako au mai a whako a maua mai leanga mai kunga. Pe au mai e ola ko whangau ave whaila ko sia ki whare mai imsin. Ngā whai mai lola i leo le pili lia. Ai a whai aku ma lo Samoa, ave mai ola o a oko kongi le pili o koumaku. Tana. O le wingala na le tata whea tuai. Ua peia li le whapele mo le tātua tu. Ke loi, ai ei tanga tai se tia le melia. Le atua ma sauni, o ki roka ngā kai se kia le melia. O le toa iwa fo i lea na o ese me Yes. Ya ini koyo mai. Ia le aku se kia. E le maro. Ai se kia. Kua ia langa o le ongusi. Mara tua. Le ngor mele na o ese ai ma lato tau tino ngā mau fast. Ko tupe. Ko finga. O le ai. Tia wangila. Nga ai ngai fa pe e koskoso i pua i lako porpiki e le arfa ingor parok. A le o tali le tua. Kasira ia kanga ka le ua makuare koe mangongi se ai mai kemi le to manongi se ai from now. Sao lo pos. Ole si mea. Pika ko tira pe walanga le wa so fai non la ko mengeso ai o fea le lua ko wa le ye pe peso so mai. Pika ko baila, pika ko mai po fea mengeso so mai le ko wa le. Ia la fa tu nei la tala walanga la tatu o nei valele. O te manatua la fa tala no ngo olo. Ma le tinu o New Zealand. Na matua tau tino e tangata ne. Wa o manga saingi le air, what do you call air space or something. Ma agreement ma Dubai, Emirates, Singapore Airline. Qantas. Vaanga o ka saingi. Fangi va au nga va. Wala ngai le fai la audi ngoi fo o me ai ra fo la audi va fo ia sainga matulanga tamau ai. Lenga kuku. A or fo langa lenga fai. Wala nga lela tatu e le o afia fast. Ala ngo fai ngar mingi skaya. Ma leadership o le leadership le tau tatu no wala ngo fia me aku. Samoa. Ma lele aku se Emirates Samoa. Wa yai se Emirates mo lele aku Samoa po Singapore. Wala ki le emergency landing ali sa United Airline. Como wala ka lenga kau mangongi ese ka ku malai ba lele ingai va ke nga mai isi ku Amerika. Ai na tupu se namia. Ole bele na mai wo fo I mai sa or what singile le meole air agreement o uma nei mea I toya ole yo le tino wa mea ya ro ia e sa wale si livi mai des ia sa ule mai ko ya le yo le tino ko ya le yo le tino ia le wa ne e ke lo meri pa penga e wang sa wa ki sa ule ki ngu sa o kargo mari si sai ka fase eri sai nga lo Christchurch ya la kule ki ngu kuli vai olo sa o le sai ni mea era ko lo fa mai e musu sai nga sai lo winga o ko nga tio fa pe o ko nga tio fa pe o Afrika kala mo o ka wa nga u ya e ka ko mi lo nge o fa imbe ai ma ne le simbe ya o te lo milion nga le o me pekifiki tu sa e to ki aka ngia mai foi e na no e fai tio zi lungo le ma mai le ta o me lungo samo ai no po tio la boi la wai pa to le lo boi helicopter foi nga va ko fai le me o me back mana o me le ma se me o to vai wala ai mai mai sai nga la foi mo si langa siang commission le ka ko ia wala male por kalabi ta tu na ia aso foi fo mas fan na ia ta wo ngai mana ta tu fa si langa ia mo le foi ba ngoni ia Tatou waso whanau mo whapole a sunga ia misa. Le o tuina mai lungo a toanga o le ono se fulu tausanga. Ia o le tamā e so kua ki kiro kuni langa o le amai lungo a reo so mai ia. Ono su tausanga o le tamā ia. Mo ea lia lua I pou manusina mai sa tui manufilufu. O le viinga whafo I le tua ilo na lofa malo na ngare le umwhai o e le tamā o na ulia mai le ono su tausanga o lo sui fua. Ya ga le tua fa populisi aso tele o lo soifua ya o nei le tua lo fa anga fa bianga mai I lo mai I tina ya lo reta male fa nau I Australia mo ya lia ma wi le tua ngolo uno sutu sang so wa ya ku le ile pele ngale cha pipi pe ngor ve me yo ko sanga spisu ya le yo no tasi era che we ka ser ko sanga tai mo ya lia no mi wa soifua Lesia soifua
Ole atua ngole iwa su tausanga. Ole tina matua ia itangia bili. Ya le top sisir mai ilunga. Happy birthday, Nana. We love you so, so much. Love from your children and grandkids and all your family. God bless you. Ole toi foi. Ya malofa anga mai si uso. Upo ona le upepe mre to tele ole to ai nga beya mre pone. Ya ole toi lo fa anga mo ele tina itangia bili. Ole tele atuanga o lo viva se fulu tau sanga ile. So, ya marisi lo fo yo lo fa le tui no la to was so for. Ya ile de yaso on le tele to was for. Na ta fa silanga on mai ene ta to proclame. Mo ta to mata fale mai Australia o fa to toilet to sa mo tasi. E ia ta to fa silanga ia fa mo bole lo bisa se tui fo lunga. Ya le bone Brisbane fo ima ma sini. Italia. Ya le tu na tu Belfast, Melbourne. To si sila mai o le fono tele le e whaia i le aso sa sumar limo yuni. Dandenong e whakasahor Limbasful Green Street, Doverton. Yeah, o le live at 5:30 p.m. from Samoa. Honorable Lauri le o te prate vau, Lauri le mani tole o te prate vau smet. Yeah, e tahua mo tu langa o tapenanga o le tofa moe the fast birthday. No winga e mo mia le se e uma o tu malo e lima sobre tasi mo me pone le to au fono te tai mai i tu malo e lima sobre tas e mo mia tu se e ai le afa le lima e le fiafu ia wa le to fono tele se lia e le fioma te fono o le te voteo sini Australia e fa na already fa por bisa ia Queensland na ia Queensland, Queensland Fast Family Zoom meeting with our leader, Honorable Laudi Ademani Toa. Aso to anai. No winga so same ponge asto na yo to Brisbane. So mali mai te ai le fa ile ta o le valu. Veni Hosanna Church Brisbane. Ya ale farsa le sumera apostolo. Ya me le address na o to na to super lima Walker Street, Ellen Grove, Queensland. Moris fa telanga fa so te mai le failu tusi le fionga ile lo linga mo mana te ingla sila o le manga e se foi fa te fono matua ia au pipinga mali tapuala fa le ya moto atato umalo ve Brisbane au sa ia Tautuana le tatou som le na e ta ua fa mani no ai tu la umor fa moi ia male Sydney Fast le utu la tu fo ilunga le tau fa silanga Pasi silakan tawa Fast Sydney Ainga meeting Sunday sumber 5 June 2025. Ole fa anga ile vadu le afiafi Campbelltown ile Pefia Hall. Male fa alo lava fa aftai ile te fono suwape niku suwape. Sin update o manto fainga malanga ole aso atayao ile vavea ole amato tu va atuai. Ia mo le fa moe I Missouri. We'll see you tomorrow. Tau lua tu leso tayao, ya tato au va atore dei, fionga ni pule. Ia se mili tino fo. Ia se ifkoi whaka whao, ma se tu avantu le auso nei, ile mea na fua mai nei li sāka li ngā paionia. Ia leso tayao tato fio iai, ia se ia, ma le wha moe lai Missouri, ole birthday ile fast. Ma le tua ole mta whale na su, alo ia tu lava sunga lau le mali toa. Ma whaai moina o le mata I sau. Ta whande le mata I sau Missouri. Ia, lono winga la le atatu wō le mata I sau le aso atayao. Ia, a wha moe lava ia o le aso sumar toru le aso Friday. Ono le afiafi address le na o tu ina tuilunga. VFW Veteran Hall, 24 Highway Independence, Missouri. A whai e te fie programme. Peke fast, peke le fast. Peke I tapipi, peke tau tua polenga. A few mai tatou river fantas. Ma whatever no. Ya, ma feu lai ketu. Ya, a me ainga mata whale nai Missouri. Whafso taile feu ngā planted vau. Whamoe tau roa. Ya, besi fōre la tau komiti. Ona, fōi maina ia lea ma mātou angantu I LA I la so lua se fulu. Next week, Friday, la so lua se fulu.
o le whaamoemoe lea malaloi LA. Ia, o le whaamoemoe fo ina lea. O le a atua ai tino patou sili nisi o le tatou o malanga. To ai tau nuu mai ei le tae ao le sunga ia au mua to o vaenga. Le fionga i le whaasina ane ato le fua NDA o lupo. Ta mai ta ila le ia Hannah Smith. Nisi o le au malanga e atua ai le matou au va. Tau te fia i nai LA. No whanga le na ua ta ua dine and dance with our Blue Wave TV crew from Aotearoa. E ma whai ona prepay. Ia whao ngā le sell. Na o tu ina tu lunga. Ia lima sefulu ta la le ufale. Include ai lau tau mawhatanga ma mafa. A mafa kau mawhakanga. Ia e available for i tu langa. O le pai fu ia te tifa ai ma whaasoro solo ma fufonga. Te ia wai tangi e sisi ni buatu. Paso tai sunga ia talo. Ray, ia ma le wharitua ia nei te mitai. Ia pia fo i whionga ma te ia Andrew Panapa. Ia ma le wharitua ia Marion Panapa. I la tau ia o lo ngafa ma le wha moe. Ia, ona tātou whiroa ila ia lea Bay Area. I le asolosu ma tasi. Ia, i le launching ma. O le amatai no le matawhai fōle nei. Newborn baby. I nai Bay Area. I Frisco. Ia, whiroa iai. Ia, ma te tala lo ia le wha moe. Ia, ona tātou taualunga la ia i le aso lua se fulu ma le baru. Tua fo ila le address nei nai Bay Area lau tu nā tuilu. Ia San Francisco Bay Area ma uto ma le nā i tūlangi tātou whilo ia i le aso tola i suna tas. O masina la varedei. Ia o le tātou ngolola ia lea. Ia ma whai malanga tu. O ilei kau ke wha mawai mua ma VICTORVILLE le aso lusu ma le baru. Tātou whai o misia VICTORVILLE. Ia whai e wha wha mai iti. Tūla lata Las Vegas. Adisio, dito tūla lata mai VICTORVILLE. Ia whātau si tō lau tātou tau mawai e wha moe na so lusu ma le e nei la vai VICTORVILLE. O whai malanga ro lea mo Medford i Oregon. Ia, ma wha solo tu i lava o le atu e wha lau tele. E nisi o tātou porkalanga. Ia le vaenga i Oregon, ai mesi o Seattle. Seattle e whai tō fundraising. Mo le mole na utu ina tu lunga le lunga batai, sa mo Tasi fundraising. Ia i le paka le na utu ina tu lunga i le aso se fulu ma le wha o le Saturday, this coming Saturday. Ia e whaia i le no fuanga o le paka iwa Tasi o iwa SMI Hardware, Washington. A mata mai le tai au. Ia e te sua toi fo. Mai loa i fo ina le tūlanga o le tātou wha moe e whaia. Ia iu lai. I le aso se fulu ma le lua. Ia, o lo ole Utah i spasi sina ka tau ala valea mo Utah. A mo le mole. O Utah, o le te talaina, au kirkiti ma lava o lo o tuwa atu, i le tournament le whai Utah i sisi ngā fua. Na ua au bailunga le saulinga wha pitoa e whaia i le aso sa. Tā le lima i le fiafia ka i le varu le pō. LDS Control Hall. Ia, na utu natu le address i lunga. E ta ua le awaia i o kirkiti mai la tau i o le a participate i le tournament le nei. A o whaafong mai, ia se nia e le fionga le te fono si ua moa. E ta ua la le whaasi silanga lea mo le te tala lo inga o le tātou sisi ngā fua. Ia, o le isi tātou i uta, lava o tātou i uta. O le wha moe tele la lea, tau alunga i le tātou malanga. Tau alunga i uta. O siva with the Blue Wave TV, Tautai A'e Sports Samoa and BLUNET and Tautua. Ai whaafifi ai le Tautua Melody Live Band. E whaia i lesu se furu le valu o iulai tā le lima anga i se furu le pō. West Valley City, Utah. O le toe whaare lea muri a leo pea. Halau sunga le loia ma le fionga le li ule ma le pea ua maa o si o sia tui basa. Yeah. O na tātou pai ai na ia lea i Amerika. Na roinga, tā ua telefoi. Utah, ia o tele na tātou whiloai. Ia moka maa o si o sia ia autou. Ai o mai ese i wha maa o si o sia kaut whada mara e waenga i. Pu e ni o tātou wata. E ia resi whasi sinanga mai a Utah, wha pole si wha ua pe Utah bisa. Le whasi sinanga lea i lea so, there you go. Haso sumariva yuni.
mole o se faasisilaga mai le susuga le li'i profesa Dr. Tofa Namulaulu Tavanā ia ma le suga le kopo Bishop Namulaulu o Matangi Henna Brown e tatano tu'u ma lava i fans a le Blue TV Tautai A'e Sports Talanoa Breaking Waves ma le tatou o'ona a fa'apea o ese fans e te fiafia pekeka o lo te talo mai i le fioga i le li'i profesa ia me se fo'i o le Taufa Namulaulu Henna Brown e fia mo se ko filo ina le suiva this 19th of June e vai a koe makaukia me le ta pena mai e profesa e fia mo se tau filo inga i le aso se furu mara i vo yuni o le place i Widon Farm Park i le tau leono i le afiafi i o ia address le nau tu ina tuilunga tasi tasi lualima South Bankerter Parkway Draper Utah o inga a whate te alofa le nei tau tua ma ne o nanga. Kia tue mana tala le nei tu lo wele whatau wana wina oe. Ai eise vae ngai ke kaunga su mai tatou whelo e ma tatou milti. O tau le ai o le wha moi moi. Ai misi le keisi le ngi. Lea mo le keisi le nei. A wha o ngai ngai ene tua ro matu whatau pa ama tau tua Blue TV. Ma program le nei e kaukaia. E na te whaima leo. E au mai e lungan ka au pule. A wa fa pe anga au mai foi. Ai o salua ya u laro ka peka. Fa pe foi o nga salua isi laro ka peka. O le ase tua pata tua o le nei mea. Io. E a o wingan na leo na to fayat. A tono se na le leile. Te su mai matala mai au. Tato feva, tato miltino, pu eska puato. E ta ua foi lau fa malo si au mai. Le anga i kele isi a ele i mokna kusi. Alo tu tele so ngal loia te le no sao le nei program de aso so a ko fara ia o le toi fa mani no nga bisena tatu posible for i fundraising na I method to langa ya method yeah, there we go yeah I fundraising there invite to ma tuai tatou ia wo ma pa anga ma mai le Blue TV na I method Oregon ia ma Portland of ia lava pinto lu te yai ia Oregon. Yeah, if you are to tattoo Miltino, fantastic. We are excited to announce the Blue Wave and Tautai A'e will be arriving in Medford, Oregon on July the 4th, 2025. In preparations for the arrival, we need your help. Winga, yeah, ele solution martasio uni. Yeah, e makai fola vai o ele te fafo mai le tau skik. Makai fola vai o aso nei. Awa ia so palasi fantasia to fundraising. Ia ai o lea matou te malanga ia so ua a to faina. Ia te loa puta urunga ia. Mai ngoro ni fiafi. Lo fatu. Ia, le whakana tuatu sia matou whaasisi nanga fo lele ana nafi le kipni se mo bia mo le sunga ia mai poli galinga. Te talo atu Samoa. Te whakana tuatu lava whakana bon. Ia, angare le iane. Ia, a whaifo I le maua mai a oe ati si la fi. E ono fsosoani le tūlanga, ia. O oea o se whaau na tōtonga. I le whutanga hi o I longala na tōtua. I o aso whape nei, ia, e mana tua I le rofa. Ia, fsosoani ane sunga ia mai puri ringa. Ia. Paskai papo. Whaatai whaapitoa lava I le Royalty Income Tax Service. We're going to miss our office from the next few days. Ono leo la matu malanga I Missouri e fa awawa po kala me te mia mano e atato to lu in Missouri mo fa mai no le yaso. Hopefully Missouri provides something like this. Yes. Mai le ngalo le kako wa alanga mai ka mai ka. Sia so le bas. Yes, to ia ola ni. Sia so le bas. no tato ba pe e sia wala mo den makai. Ai fie fo isi tu pe o lo mo wai. O to sana. A o fo lo ai. A o io mafatia ia betula o fa pena tato fatilia morisi tato episode tato to ia fa tailo fio ma li pule la matia ai mese fo il fatua ia quindi ma le tato royalty income tax pa tele mo le lango so in tato programmi ai mese o tato normal major sponsors thank you so very much until then matu fatu so for Maria Manuia.
tolu le hatu o lo fea fioa I au kilani li usila e tausa I ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Colton Drive. Out of a tonu le vole warehouse market town I le malai vale. Le Eveni Pacific New Zealand. So for manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisoswani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au ina ia avele mātou officer e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mato ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha wha.